Diosan suma aruna kapa, Mateo apostolun qilqatapa. Mayir halja. Akak Jesusan naira aukinakapan sutipat kam aitatawa. Hupak Davidampita Abramampita saraqirinwa. Abramak Isakan aukipanwa. Isakasti Jacobun aukipanwa. Jacobo Judá chachampina hilanakapampin aukipanwa. Judá chachak Fares Será chachanakan aukipanwa. Taikapasti Tamar satanwa. Faresak Esunan aukipanwa. Esunasti Araman aukipanwa. Aramak Aminadaban aukipanwa. Aminadabasti Nasunan aukipanwa. Nasunasti Salmunan aukipanwa. Salmunak Bosan aukipanwa. Taikapak Raab satanwa. Bosasti Obedan aukipanwa. Taikapak Rut satanwa. Obedak Jesen aukipanwa. Jese chachasti David zein aukipanwa. David zeyak Salumunan aukipanwa. Salumunan taikapasti Urias chachan warmipanwa. Salumunak Roboaman aukipanwa. Roboamasti Abiasan aukipanwa. Abiasasti Asan aukipanwa. Asa chachak Josafatan aukipanwa. Josafatasti Joraman aukipanwa. Joramasti Osiasan aukipanwa. Osiasa Jotaman aukipanwa. Jotamasti Akasan aukipanwa. Akasasti Ezequiasan aukipanwa. Ezequiasa Manasesan aukipanwa. Manasesasti Amunan aukipanwa. Amunasti Joseasan aukipanwa. Joseasa Joaquinampina hilanakapampina aukipanwa. Uka urunakan Israelitanakak Babilonia markar katuntat apataapjana. Uka qipatsti Joaquinak Salatilan aukipanwa. Salatilasti Zorobabelan aukipanwa. Zorobabelaja Abiudan aukipanwa. Abiudasti Eliakiman aukipanwa. Eliakimasti Azoran aukipanwa. Azoraj Sadokun aukipanwa. Sadokusti Akiman aukipanwa. Akimasti Eliudon aukipanwa. Eliudoj Eleazaran aukipanwa. Eleazarasti Matanan aukipanwa. Matanasti Jacobun aukipanwa. Jacobo Josean aukipanwa. Joseaste Marian chachapanwa. Uka Mariao Jesusan taikapaj. Cristo saptan ukana. Ukamasti Abramat David kamaj. Tunka pusin mita haqinakaw utjana. Davidat qaltasina. Israelitanakaj Babiloniar katuntat apataapkan ukur kamaj. Tunka pusin mita haqinakaw utjana. Ukatsti katuntat apataapkan ukurut Kristun yuribib kamaj. Tunka pusin mita haqinakaw utjarakina. Jesusan yuribipaj akamanwa. María taikapaj Joseam haqicha siñatak parlatanwa. Ukampis hanir chiktapkasin qoyan ajay toqe usur haqiptana. José chachapaj aski haqinwa. Hupasti Mariaro haniwap inqachayañ munkanti. Ukat hamasat haytanukhañ munana. Ukam lupis kiriru tatitun anjilapaj samkan uistana. Ukat sarakina. José, Davidan yuqapa, Mariar walmimat katoqan han aksaramti. Yurkani ukawawaq qoyan ajay toqi uthi. Mariaj ma yuqall wawa wawachasini. Huparuste Jesús sasal sutichata. Huparakiu malkaparo huchapat qhispiani. Taki ukanakasti kuntej diosaj profetap toqe arskataina ukar hamao puqasiskana. Chachkan untir ma tawaku usur haqiptani. Hupasti ma yuqall wawa wawachasini. Huparuste Emmanuel sutimpiu sutichani. Ukasti diosaj hiwasampi wasañmuni. José asti ikit sartasinja kun hamtej tatitun anjilapaj hupar sawaykataina ukam lurana. María rusti warmipat katuqhana. Ukampis wawa niñap kamaj haniu chachawaram ham mayaychasipkanti. Wawa rusti Jesús sasau sutichana. Mateo, payir halja. Kunapachatej Herodesaj ukamarkan rikan ukapachau Jesusaj Judea uraqina Belén markan yurina.
Jerusalén markarusti amauta hakinakaw inti halso toqit porinipjana. Ukat hisk'tapjana. Kaukinkis hicha yurki uka judionakan reepaja. Inti halso toqen warawarap unijapta. Ukat jupar yupaychir jutapta. Herodes reiste ukyatisin wal maihtasina. Jerusalénan hakir taaqi haqinakas maihtasirakinwa. Ukat jupaq hilir sacerdotinakampiro kamachi yatichirinakampiri haustapiana. Ukatsti kaukantaj Cristo yuriñapakan ukatuqit hisk'tana. Jupanakasti saphanwa. Judiankir Belén markan yuriñapawa. Profetaja kamqel qaway. Judia oraqin Belén marka. Wali aitat markanakta ipinja. Haniw sinti hisk'aktati. Humat ma hilirij mistuni. Hupau Israel marka jaroj irpani sasa. Ukat Herodes reyaq amaut anakar hamasat hausana. Ukatsti hupanakar hisk'tana. Kunapachapunis uka warawaraq unistkataina uka. Hupanakarusti Belén markaru kitana. Akam sasa. Sarapjam. Uka wawatsum yathatanipjam. Ikhatasinstin ayar yatiapjita. Ukat nayan yupaychir saraña hatakiraki. Rin euhanakap istasinsti, amaut anakak saraway kaphanwa. Kaukir warawartek unihapkan ukak hupanakan nairakatap sarana. Ukatsti kaukantek wawak hikataskana ukharu saitana. Amaut anakasti warawarar unihasin wal kusisiphana. Utar mantasinsti wawaruk Maria taika pampis kir hikataphana. Ukatsti kiltasisin wawarok yupaychaphana. Imasiñanakap histarasinsti, qori, incienso, misa uka churawinak huparok katuyaphana. Amaut anakasti mas hamkatuqew Herodesan ukar hankut añapatak yatiyataphana. Ukatia qatakinham markapar kutawayjaphana. Amaut anakan sarhatapatsti, tatitun Angelapau Josearok samkan unistana. Juparusti sanua. Sartasin, ukatsti wawampiro Maria taikapampir elpjarosin Egipto markal haltjam. Kunapachkamatej nayak siskama ukurkama ukankata. Herodesa wawar hiwayatak takani. Uka arumpachao Joseaj wawampiro taikapampiro elpjarwayasin Egipto markar sarjana. Uka markansti Herodesan hiwanyap kamau ukankapjana. Take akanakasti kontextatitoh profetap toque arskataina ukar hamau pokasiskana. Egipto tuawajar hausta. Herodesasti amaut anakan hupar salqatap amuyasisinja walpun piñasina. Ukat Belén markana ukat hianakan hakir wawanakar pamaranit ainachar takpachanir hiwarairiu kitana. Amaut anakak sapkataina uka urunakar hamamuitas. Ukamat Jeremías profetan qillqatapaq pokasina. Arnaqasitanakaw ramasat markan istasi. Hachañampi wali ayquñampi. Rakilaw wawanakapat hachaskana. Upasti haniuchu imachatañ munkanti. Wawanakapan hiwarata hatap laiku. Herodesan hiwatap qipatsti. Tatitun Angelapau Egipto markan Josearok samkan unistana. Ukatsti huparok sarakinwa. Sartasin, ukatsti wawampiro taikapampir elpjarosin Israel markar kutham. Wawar hiwayan munirinaka hiwujapjiwa. Ukapachao Joseaj wawampiro taikapampir elpjarosin Israel namarkapar kuthana. Joseaste arkelao satchachan Herodes aukiplanti Judea markar apnaqaskatap yatina. Ukat hupaq ukar sarañ ahsarana. Ukampis hupaq mas hamkatuqi tatitun yatiyataw Galilear sarjana. Galilea markar purisinsti, Nazaret markar hakiriu sarjana. Ukasti kuntej diosaj profetanak toqi arskana ukar hamao puqasiskana. Nazaretankir Jesús sataña pataki. Mateo, Kimsir Halja. Ma qawqamaranakatsti, bautisir Juanaj Judea wasararu diosan arunaka parlir mistanina. Sarakinwa. Taqi han wali luratanakamat kutikipstapjam.
Diosan qapak markapa uhak angke. Isaías profetasti bautisir Juanat akam kananchana. Wasaran ma haqin hachat artasi tapau istasi. Tatitun takip wakichapkham. Cheqataki histarapkham. Juanan isipasti camello taurat luratanwa. Lipichit lurat wakampi wakasirina. Hupaq tihuna kampi wasaran uthir miskimpi mankrina. Hupan ukarusti Jerusalenata. Taqe Judea tuqinakat pacha. Jordan hawir hakanakata arunakap istir mistanipjana. Hupanakasti huchanakap arsusipjana. Ukat Juana Jordan hawiran hupanakar bautizana. Kuna pachatek bautisiri Juana fariseo caro, saduceo caro, bautiza yasir hutap hatap unihan ukasti hupak sanwa. Katari haqinaka. Hitirak humanakarusti Diosan hach amutiyaypat haltan yatiaptamste. Hichasti humanakak sumaisar naqapham. Tatituru kotikipstap hatamatsti askilo rabinak unyasht eapham. Kanirak humanakak. Abraban wawanakapap tuasaphamti. Nayasti sapsmawa. Diosah aka kalanakatsa. Abraban wawanakap sartera kispawa. Ukampisa chakho kanak sapitpach tingsuye nyatak ni wakist atajewa. Han kuna achuchurir qoqasti phat'anukutawa. Ukatsti ninar pichanta tarakiwa. Nayasti chiqpachansa umampi wautisapsma. Ukamat humanakaq tatitur kutikipstap khatam unyach t'eñataki. Ukampis kititek nayat qhipa hutki ukaq qullana hayumpi. Ninampi wautisap khatam. Hupasti nayat sipan hukam ch'amaniwa. Nayasti hanirakiw hupan biskup apañatakis askikti. Hupasti, aski haqinakaruq ñanqa haqinakta ipit irpsunini. Aski haqinakarusti, qispianiwa. Ukampis ñanqa lurir haqinakaruq, han hiwt'irninaru haquntani. Jesus asti Galilea uraqit Jordan hawiraru hutana. Kaukan kantej bautisir Juanak ukaru. Ukat hupam bautiza yasiñataki. Bautisiri Juanasti haniu Jesusar bautizañ munkanti. Ukat sana. Nayaw humampi wautisayas ñajaja. Kamisarak humasti nayampi wautisayasir hutasti. Jesus asti ukharuq sarakinwa. Hichaq ukamapan sama. Wakisiu Diosan munanya poqañasaja. Ukat Juanaq Jesusar bautizana. Kuna pachatia Jesusaq bautizataja sin umat mistunhan ukasti. Alaq pachaw histartana. Ukatsti qollan ajayuruq palumar untat huphar saraqasinkir unihana. Alaq pachatsti ma aruwa istasina akamsiri. Akapi munat wawajaja, kitirutir nayaj aklis taukaja. Mateo, pusir halja. Ukatsti Jesusaj ajayumpi wasarar irpataw unihasina. Ukan supayan yantataña pataki. Jesus asti pusitunka urumpi pusitunka arumampi uhan manqat sarnaqana. Ukatsti manqat aut hayasina. Supayasti Jesusar yantañatakiu hakachasina. Akam sasa. Humatek Diosan yuqapasta ukaja. Aka qalanakar artukuyam. Jesus asti huparuq sanwa. Diosan qillqatapaq siwa. Haniu haqiqt ant asapampikit hakkani. Hanu kasti taqi kuntej Diosaksiski ukaruna kampiu hakarakini. Sasa. Ukatsti supayaq Jerusalén qollan markaru irpana. Tatitun utap patar irpsusinsti sarakinwa. Humatek Diosan yuqapastaja. Aka patat hakoqtam. Qillqataq siwa. Diosasti angelanakaparu humar unhir kitanini. Hupanakaw amparapar katokaphatam. Kayunakam kalanakarhan usuchasiñamataki. Sasa. Jesus asti ukharuq sanwa. Diosan arupan qillqatarakiwa. Haniu tatitu Diosamaruq yant'atati. Tukuy arusti supayaq ma hach'aqullu pataru Jesusar irpana. Ukatsti aka uraqintaqi qamir markanaka. Kunja hach'aka antiq uka markanak uñasht'ayana. Akam sasa.
Humatek kiltasi sin nayar yupay chitata ukaj, taki akamarkanak churama. Jesus asti huparuq sanwa. Saraqit nayat supaya, Diosan qillqatapasti siwa, tatitu Dios amarokiu yupaychata, hupasa parokiu arkata. Ukat supayaq sarawayjana. Jesus arusti Angela nakau lokter hutapjana. Bautisir Juanan karselan katap istasinja, Jesusaj Galilea sarjana. Ukampis haniu Nazaret markar qiparkanti, hanukasti Cafarnaum markar hakiriu sarjana. Uka markasti Galilea kotatiankanwa, Zabulón Neftali uka aylunakan uraqipana. Taki akanakasti Isaías profetan arsutaparjamao puqasiskana. Zabulón oraqe, Neftali oraqe, Jordán hawirat kurkatana, Kota tiankir oraqe, Han judionakan utjasin Galilea oraqe, Chamakankir hakenakaj maja chakan unjapje, Masuma kanao kanti, Hiwan chamakan hakapki ukanakataki. Jesusak ukapachat Diosan arunakap parlain qaltana. Diosan ukar kutanjapjam, qapak markapaj hak'an qhewa. Ukatsti Jesusak Galilea kotatianjam sarkasaopani hilasulkar unjana. Mainirej Simón Pedro satanwa, mainiriste Andrés satarakinwa, hupanakaj chaulla katurinwa, qanap qotar hakontasipkana. Jesus asti hupanakaroqsanwa. Nayar arkapjeta, nayasti haqikatur tukuyapjama. Hupanakasti ukspachaw qananak haytarpa wayasaq Jesusar arkapjana. Ma hukanayrar sartasinsti Jesusaq yaqapani hilasulkaru unjana. Santiago Piro, Juanan Piro, hupanakaq Zebedeon yuqanakapanwa. Hupanakasti aukipampio qananakap boten askichasipkana. Jesus asti hupanakaru hausana. Ukspachaw aukipampiro botenpir haytanuku wayasaq Jesusar arkapjana. Jesusaq Galilea uraqpach muitana. Sinagoganakan Diosan qespiyasin arunakap yatiyasa. Usutanakar kumaraptayasa. Ayqoñanakap apaqasa. Jesusan luratapasti Siria uraqpachan yatisina. Hupan ukarusti kunayman usutanakaru, ñanqa ahayun mantatanakaru, tuku usuninakaru, suchunakaru irpanipjana. Jesusasti hupanakaru kumaraptayanwa. Walja haqinakau huparuq arkapjana. Galileata, Decápolis uraqen uthir markanakata, Jerusalenata, Judeata, Jordán inti halsu toqinakata. Mateo, Pisqir halja. Jesusaq walja haqinak unjasinja, ma qollro makatana. Ukat quntasina. Ukatsti yatiqirinakapa hupan ukaru hakachasipjana. Jesusasti akam sasaw yatichan qaltana. Kusi siñanipqiu tatitor taqi chui malkatrinakaja. Hupana kankiu Diosan qapak markapaja. Kusi siñanipqiu t'aqisirinakaja. Hupana kaq chuimachatap haniwa. Kusi siñanipqiu llampu chuimaninakaja. Hupana kaq masuma oraq katoqapjani. Kusi siñanipqiu aski kankañ utqañap munirinakaja. Hupana kaq phoqat uk katoqapjani. Kusi siñanipqiu khuyapayirinakaja. Diosasti hupanakaroq khuyapayarakiniwa. Kusi siñanipqiu q'oma chuimaninakaja. Hupana kaq Diosaro unijapjani. Kusi siñanipqiu sumankañ utqañapatak ch'amachirinakaja. Hupana kaq Diosan wawanakap satapjaniwa. Kusi siñanipqiu aski kankañ layko t'aqisirinakaja. Hupana kankiu Diosan qapak markapaja. Kusi sipqam kunapachatiq haqinakaq nayar arkap hatamlayko toqiphatam, usuchhaphatam, k'arintaphatam ukaja. Kusi sitak hakasipqam. Humana kasti alaqpach markan hach'a churawi katoqaphata. Humana kat nayra profetanakaroq kipkarak uñisipjana. Humana kaq akapach hayupqtawa. Ukampis hayutiq ch'apaqar tukuspaja.
kunampira kayonjas ispasti, haniu kunatakis askik haspati, hanu kasti haqin takis ñapatak ankar wartataki haspawa. Humanakaj akapach qhanapqtawa, ma qollu patankir markaj haniu imantas kaspati. Hanirakiu ma michak hanas hamas mankar uchañatak aqtayata kaspati. Hanu kasti alay chiqar uchataña pawa, uta manqan kirinakar sum qantaña pataki. Ukapachpay humanakan qanamaq haqinak nayraqatan qantpan. Ukamat askilurabinakam unihasin Dios aukimar taqpachan yupaychaña pataki. Han humanakaj amuyaphamti nayaq Moisesan kamachinakapa, profetanakan yati chawinakap chaqayris hutkirista ukama. Hani uk apaqirit hutkha, hanu kasti kuntej yatichañ munkisto uk phoqiriw hutta. Qanak sapsma, akapachampi alaqpachampi tukusiñapkamaj, ukakamachinakatqa, handiw ma hiska arusa, ma hiska qillqasa apaqatakanite, taaqi ukanak phoqasiñapkama. Ukatpi sapsmaja, kititej uka kamachinakat ma hiska kamachikikchi ukasa han phoqkani. Handirak haqinakarus ukarham sarnaqañapatak yatichkani ukaja, hupasti alaqpach markan ma hiskat unt'atakiniwa. Ukampis kititaq kamachi phoqani, ukat yaqhanakar ukam phoqañapatak yaticharakini ukasti, alaqpach markan hach'at unt'ataniwa. Nayaq sapsmawa, handitaq sarnaqawinakamaj kamachi yatichirinakata, fariseonakat sipan askikchi ukaja, haniu Diosan qhapaq markapar mantap kaatati. Humanakaj naira aukinakamar akamsata akansa uk ist'abqtawa, haniu hiwayatati, hiwayraq huchanchataniwa sasa. Nayasti sapsmawa, kititej hilapampi phiñasineja, hupaq huchanchataniwa. Kititej hilapar toqani ukasti, hach'a tantachasiwinkir hilirinakan huchanchataniwa. Kititej hilapar ñanqa arunakampi ñanqachani ukasti, nina infiernor haqontataniwa. Ukamasti, humatej loqtawim altrar apkasin hilamanpi han walinkatam amtasita ukaja, uka loqtawim altar nayraqatar haytawayasin hilamanpi sumang tapirsaram. Ukat uka loqtawim altaran churir kut'anita. Maynita hanwal lurista sas tumpantata mukaja, humasti hanir kunakipan hupam sumarmantjam, ukamat taripirin ukar han apataña mataki. Han ukamakan ukasti tariperej katuntrinakar katuyasin cárcel ayatam. Qanak sisma, hani ukatja taqpach qolqi churañamkam mistkatati. Humana kasti ist'abqaraktawa. Hani wachuq hucha luratati sataakansa ukha. Ukampis nayaq sapsmawa. Kititej ma warmir munapayñatak unteja, niyawchu imapan hupampej wachuq hucha lurje. Ukamasti kupinayramatej huchar purir hamastamja, apsusin hayar liutam. Walispawa manayrama hanchiman chaqañapaki, taqpach hanchima infiernor haqontatañat sipana. Hanukaj kupian paramatej han walir purir hamastamja, kariqasim ukat hayar liutam. Walispawa ma amparama hanchiman chaqañapaki, taqpach hanchima infiernor haqontatañat sipana. Satarakinwa, kititej warmipampi halaqtaneja, halaqtañ qillqat churqpan sasa. Ukampis nayaq sapsmawa, machachaq warmipan wachuq hucha luratapatak halaqtaspaja. Han ukamakaspa ukasti, halaqtatapampej warmipan huchar puriñap wakichi. Kititej halaqtat warmimpi haqichaskani ukasti, wachuq hucha luri. Humanakaj naira aukinakamar sataka tayna uk ist'abqaraktawa. Kuntej lurañatak tatito nayraqatan juramentompe arqta uk phoqapunim sas. Ukampis nayaq sapsmawa, hanipun kunaki pansa juramento luraphamti. Alaqpach laikus han luraphamti, ukaq Diosan qonuñapawa. Akapacha laikusa,
ukaq Diosan kayuna kapan takt'awi pawa. Hanirak Jerusalén laikusa, ukasti hacha reyin markapawa. Hanipun p'eqim laikus juramento luramti. Haniu humaq mañik utsa hanqota ch'iyararu tukuykasmati. Humanakan arsuñamaq akakiñapawa. Hisa hanukaq haniwa sas. Ukat huk'ampi yaqaruq supayat hutiriwa. Kunateq satakan uk ist'apharaktawa. Unkatataq unkatarakim. Toqhatasti toqharakim sas. Ukampis nayaq sapsmawa. Han wal lurktam uka haqiruq han kutkatamti. Hanukasti mayniteq maysa ajanut t'aqlinta tamqa maysa ajanunpach uñasht'ayam. Mayniteq ch'aqwanpi isim aparañ munstamqa patqa isimanpach churawayqam. Ma soldadoteq khayakam q'ipirapita satamqa humaq huk'am khurikam q'ipirapim. Ma kunsa mayneq mayitam ukaruq churam. Humat mayt'asin munrita kisti han mais untamti. Kunateq satakan uk ist'apharaktawa. Haqi masimar munasitawa. Tima marusti uñisitawa sas. Ukampis nayaq sapsmawa. Uñisirinakamar munasipqam. Ñanqachirinakamata kisti tatitut mayirapipqam. Ukamat humanakaq alaqpa chankira okiman wawanakapapqata. Hupau inti halsuyani hanwali haqinakatakisa, aski haqinakatakisa. Hupara kiu hallu apayani, aski haqinakatakisa, hanwali haqinakatakisa. Humanakateq munasiptam, ukana karuki munapsta ukaja, kuna askirak katuqaphatasti. Roma markata qollqi aptapirinakas uka kipka lurapharaki. Hilana kamaruk aruntapkhata ukasti. Kuna askirak luraphtasti. Diosar hanunt'irinekas ukam lurapharaki. Humanakaq askiyipqam. Kunhamatej alaqpachankir awkimaq askiyki ukama. Mateo, suqtir halja. Aski lurawinakamqa han haqin unhaya sinatakik luraphamti. Ukam luraphat ukasti. Alaqpachankir awkimaq haniu kuna churawsa waqt'apkatamti. Humateq pist'ayasitanakar yanapt'ata ukaja. Haqinakaruq han yatiyamti. Kunhamteq k'ari chuymaninakaq sinagoga nakana. Takhinakan lurapki ukama. Hupanakaq haqinak nayraqatan wali sumat unt'atañ munapqi. Nayasti qhanpun sapsma. Ukam luratapat ni katoq qhapqewa. Kunapachateq humaq pist'ayasitanakar kunsa churat ukaja. Wali munat masimas uk han yatkpati. Han ukasti, han kitir yatiyasak luram. Ukam luratamatsti, alaqpachankir awkimaq masuma waqt'awi churatam. Kunapachateq humanakaq Diosat mayisipkata ukasti, han k'ari chuymaninakam mayisiphamti. Hupanakaq sinagoga nakansa, taki tiyanakansa, haqinakamp unhaya siñatakikiw sayt'at mayisipqi. Qanak sapsma, hupanakaq churawip ni katoq hapqewa. Humasti Diosat mayiskata ukaq utamar mantam, punku hist'antam, ukatste awkimaruq uka hamasan mayisim, awkimasti hamasan mayisitam unhasaq churatamwa. Diosat mayiskasasti, hani inamay arunakampi mayisimti. Kunhamteq Diosarhan unt'ir haqinakaq mayisipki ukama. Hupanakasti Diosaq hupanakar walha arunak arsutap laikus istkaspa ukam amuyapqi. Hani hupanak kamaphamti. Awkimaq hanir mayiptas ukaw yatqi. Kunteq humanakaq munapkata ukha. Humanakasti akam mayisipqata. Alaqpachankir nanakana ukeja. Sutima hach'anchatapan. Qhapaq kankañamaq nanakar hutpan. Munañamasti akapachan luratapan. Kunhamateq alaqpachan lurataki ukama. Sapuruy manqanchuranipqita. Huchanakaqat pampachapqita. Kamisateq nanakaq hanwa lurapkit ukanakaruq
pampa chapta ukama. Hanira kiant abir puriap khistati. Hanu kasti nyankat khispiyap kheta. Human kiu hakinakar apna kanyaja. Chamani nyasa. Hachachata nyasa. Vinyayan vinyayapataki. Ukamapan. Humanakate khan wali luratanakapat masinakamar pampachap khata ukaja. Allah pachankira okimak humanakarok pampachap haraki tamwa. Hanitech masinakamar pampachap kata ukasti. Hanirakiu aukimak huchanakam pampachap katamti. Kunapachatech humanakaj ayunap kata ukasti. Hani kari chuyman hakinakam yakit ahan unyasht ayaphamti. Hupanakaj ayunatapa hakim unyheyas nyatakikiu yakit ahan unyasht ayaphi. Khanak sapsma. Ukam lurata pampech churavip ni katok haphewa. Kunapachatech humach ayunkat ukaj ahanum harikasim. Nik utam sasum askisht asim. Ukamat hakinakan human ayunaskatam han amoyanyapataki. Han ukasti aukimakiu ayunatam yatini. Ukasti huparakiu wachtavim churatam. Akapachan han walhayanak imaphamti. Ukayanakaj inach usaru tukusispa. Tutau qal tutantaspa. Hanukaj luntatau luntat surakispa. Hanukasti humanakaj alajpachar sumayanak imasipjam. Ukayanakaj haniu inach usar tukus kaniti. Tutas tutant kaniti. Hanirakiu luntatas apas kaniti. Kaukankitej qamir yanakamaj. Ukankarakiu chuimamaja. Hanchin khanapaj nairamawa. Ukamasti nairamatej walikishkchi ukaja. Taqe hanchimaj sum khantani. Ukampis nairamatej han walikcheja. Taqe hanchimaj ch'amakan kaniwa. Human utki ukaq hanatej ch'amakar tukuni ukaja. Kun halaja ch'amakanisa. Haniu kitispani uivirir loqtkaspati. Mainero munasiniwa. Mainerusti uñisiniwa. Hanukaj mainero alkataniwa. Mainerusti hiskachaniwa. Dios ampiro kamiriana campiro haniu kitis loqtkaspati. Sabharax mawa. Han yakisiphamti. Kuntej manqapkata. Umapkata. Isisipkata ukanakat. Hanit hakanyaj manqatsipan hukampiki. Hanchis isitsipan hukampikisti. Untapkham halanakaskir hamachinakaro. Haniu hupanakak satapkisa. Aptapipkisa. Hanirakiu huiranaksa pirwanakar imapkiti. Ukampis alajpachankir aukimau ukanakaroh manqai. Humanakasti hamachinakat sipan hukamp munatapkhtawa. Ukampis kitrak wal yakisitapat hakanyap ma hukampi yaptasispasti. Kunatarak isit yakisiphtasti. Untapkham kunhamtej pampan panqaranakaj hilaski uka. Ukanakaj haniu irnaqapkiti, qapup karakisa. Nayasti sapsmawa. Haniu Salomón Reyes walja uthirinita playkoj uka panqaranakam istapiskanti. Diosatej uka panqaranakaroq sum istapicheja, hichoroq sum panqart'aski. Qarurusti ninar phichantata harakiwa. Diosaq humanakampej huk'amp sum lurani, pisi yawsañan haqinaka. Ukama han yakisiphamti akamsasa. Kunsa manqañani, kunsa umañani, kunampis isisiñani sas. Diosarhan uint'irinakakiu taqi uka yanakat yakisisipki. Ukampis humanakan alajpachankira ukimaj niyaw yatqi kuntej munapta uka. Ukamasti nairaqataq Diosan qhapaq markap thaqapqam. Kunatej hupan nairaqatapan cheqaki ukarak lurapqam. Ukatsti taqi yanakaj churata kisipkatawa. Han qarurut llakisiphamti. Qaruruq llakisiñatak pachaq uthaskaniwa. Sapururakiu llakinakan phoqantataski. Mateo, paqallqur halqa.
Haqima simarok han huchanchaphamti. Humanakar Diosan han huchanchañapataki. Kunhamte humanakar haqima simar huchanchapktas ukapach parak Diosaq humanakaroq huchanchaphatam. Kunhamte humanakar haqinakar lurapkata ukamarak humanakaroq Diosaq luraphatam. Kunatarak humasti hilaman nairapan ma hishk'at'unan uthatap unch'uktasti. Ukat huma khandirak amuyasktati ma thurulawan nairaman katapatsti. Kamisarak hilamar sasmasti nairaman kir t'una apsuma sas. Pachpa nairaman ma thurulawa utkipansti. K'ari chuyman haqi nairaman kis uka thurulawa nairaqat apsusi. Ukat humaq sumuñ hasin uka hishk'at'una hilaman nairapan utkis uk apsuta. Qollanaki ukayanak han anunakar churaphamti. Ukatrak ukanunakasti humanakar kutkatasin achhasipkiristam. Hanirak munat suma yana kamsa khuchinakar warharoyaphamti. Khuchinakasti taksub haspawa. Mayipkham Diosaq churaphatamwa. Thaqapkham hikhatapkhatawa. Punkuliqt'apkham hisht'aratapkhatawa. Mayirek katoqiwa, thaqirek hikhatiwa, punkuliq t'irirusti hisht'aratawa. Humanak taypin mayniq uthaspati, wawapan t'anta mayipan qalak churiristi. Hanukaq wawapan chawlla mayipan ma asiru churiristi. Humanakataq hanwali haqiqasin sumakis uk wawanakamar churapqstaqa, alaqpa chankira ukimasti, Kitinakate hupar maiki ukanakaro hukamso manak churarakineja. Kunhamte humanaka haqinakamp unjatañ munapta, ukamarak humanaka hupanakar unjapjam. Ukam lurañaj kamachimpina profetanakampin yatichatawa. Kulk upunko chek mantapjam. Chaqañar irpir takimpi punkumpisti hachawa. Walhaniraki ukachek mantapje. Ukampis hakañar irpir takimpi punkumpej walik ulk'uwa. Hukaniki ukanak hikhatapje. K'ari profetanakat amuyasipjam. Hupanakasti Diosat nanakaj parlapjta sasao sarnaqapje. Hupanakasti ovejanakat istapitau humanakan ukar hutapje. Ukampis chuymapanja ñan qaluntat qamaqinakawa. Humanakaj lurawi nakapat untapjata. Yatipjtawa. Haniu ina ch'apinakat uwaj aptapiskiti. Hanirakiu igos aleq ch'apirar qoqat aptapiskaspati. Suma qoqanakaj suma achunak churi. Han suma qoqanakasti han wali achunakarak churi. Suma qoqasti haniu han wali achunak churkaspati. Hanirakiu han wali qoqas suma achunak churkaspati. Han wali achu churir qoqanakasti phat'anu kutawa, ukatsti ninar phichantatarakiwa. Ukamasti humanakaj lurawi nakapat unt'apjata. Haniu taqi khitinakatej tatay siskito ukanakaj alaqpach markar mantkaniti. Hanu kasti khitinakatej aukejan munañaplurki ukanakakiu mantani. Ka urunja walhaniu sapjitani. Tatay, nanakaq sutimaru palapjayata. Sutimaru ñanqa hayunakar haqsupjayata. Ukatsti sutim harurakiu walha musparkañanak lurapjayata sas. Ukapachau hupanakaroq saraki. Hanipuniu humanakaroq unt'apksmati. Ñanqa lurir haqinaka nayat hiteq tapjita sas. Kititeq istkito. Ukat kunteq siskta uklurki ukaj qarqa patar utachasir amuyt'an haqir untatawa. Halloq purintiwa. Jawiranakaj walipuniu sartani. Thayas wali ch'amanpiu uka utaroq thayt'ani. Ukampis utaj haniu liwiskite. Qarqa patar utash t'atatap layku. Ukampis kititeq istkito.
Ukat janirak kuntej nayak siskta uklurki ukaja. Ch'aya patar utachasir han amuitan haker untatawa. Jalloh purintiwa. Jawirenakaj waliponiu sartani. Tayas taitanirakiwa. Ukatste utaj tinkuwa ijewa. Uka utan tinko tapasti wali llakkañawa. Kunapachatej Jesusaj parlain tukuyajan ukhasti, taqi haqinakaw ukas huma yatichawinak istasaj musparapjana. Hupasti munañan kankañan poqtataw yatichana. Janiw hupanakan kamachi yatichirinakam yatichkanti. Mateo, kimsa qalqur jalja. Jesusaj uka qullut sarakan jan ukhasti, walja haqiw huparuq arkana. Uka pachaw ma lepra usun haqeq Jesusar haq'achasina. Hupan nayraqatapar kilt'asisinsti sarakinwa. Tatay, monsta ukaj omachitaya. Jesusasti huparuq ampara pampiulo qhatana. Ukatsti sarakinwa. Q'umachataqa munta. Hichaq q'umaraqtawa. Ukspachaw lepra usun haqeq q'umarachat unhasina. Jesusasti huparuq sarakinwa. Han kitirus ukyatiyamti. Han ukasti sacerdoter uñacha yasir saram. Ukasti Moisesan yatichawiparham ma loqtawi churam. Ukamat sacerdote nakan nairaqatapan q'umarahatam uñishtaña pataki. Ukatsti Cafarnaum markarman kiriru ma kapitanaq purinisin Jesusar wal achikt'asina. Akam sasa. Tatay, uywataja utan usun tataski. Suchup tatawa. Hanchipsa warrak usuyasi. Jesusasti sanwa. Nayaw hupar q'umaraptayir sara. Kapitanasti ukharuja sarakinwa. Tatay, haniu nayak askikti utahar human mantañamatakeja. Han ukasti akat pachak uywatajan q'umaraptañapatak arsum. Hupasti q'umaraptjaniwa. Nayasti hilirinakan arsutapalu sarnaqta. Ukamalu soldado nakaj nayan munaña hankarakiwa. Kunapachatej mainiroj nayak sistja saram sasaja ukspacha osari. Mainirotej hutam sistja ukspacharakiw huti. Uywata jarotej kuna lurañarus kita ukaja hupaj luriwa. Jesusasti ist'asin walimus pataw unhasina. Hupar arkirin nakarusti sarakinwa. Qanak sapqsma. Israelitanak taipin haniu mainirus akachachham iyaw sañan hikhatkti. Nayasti sapqsmawa. Wala haniu inti halsu toqita, inti halanta toqitsa hutapjani. Ukatsti Abrahampi, Isaacampi, Jacobompi manqeriw alaqpach shuma markan qont'asipjani. Ukampis khitinakatej ukasuma markan kañapaki ukanakaj anqa ch'amakar haqunukutaniwa. Ukan wararipjani, laka ch'aksa t'urusipjani. Jesusasti kapitanaroq sarakiwa. Utamar sarjam, ukasti iyawsatamarjam luraspan. Uywatapasti ukspachaw q'umaraptjana. Jesusaj Pedron utaparu sarana. Ukanste Pedron taikchiparoq ikiñankaskir wali usuntatik hatana. Jesusasti amparapatliamktana. Ukspachaw usuq apaqtawayjana. Q'umara hasinsti Jesusaru manq'awaqt'ana. Haypotuqirusti ñanqa ahayunmantat haqinak irpanipjana. Jesusasti masapa arsutapampikiw uka ñanqa ahayunakaruq alisuna. Ukamarak yaqa usutanakarus q'umaraptayana. Taqi akanakasti Isaías profetan arsutaparjamaw puqasiskana. Hupaw hiwasan usunakasa, choqrinakasa apje. Jesusasti walja haqinak unhasinja, qota kurkatar makatañatakiw yatiqirinakapar mayina. Ukapachaw kamachi yatichirinakat mayneq Jesusar haq'achasisin sana. Yatichiri, kawkartiq sarkata hukharuq arkapuni mawa.
Jesus asti huparuq sarakinwa. Qamaqinakaq putuna kaniwa. Hamach'inakas tapana kanirakiwa. Ukampis haqin yuqapan haniw kawkarp eqip waynoq t'añapas utkiti. Maynir yatiqiripasti huparuq sarakinwa. Tatay, awqihar nayraqat imt'ani, ukat humaruq arkama. Jesus asti sarakinwa. Hiwatanakaq hiwat masipar imaskpan sama. Humaq nayar arkita. Ukatsti Jesusaq botiru mantana. Yatiqirinakapam chikt'ataw sarjana. Qotan ham sarapkipansti ma hach'atayaw sartana. Qota matapiq botiru puqantana. Jesus asti ukchankamaq ikiskanwa. Yatiqirinakapasti huparu sartayapqana. Sapqarakinwa. Tatay, qhispiyapqita, bote humarut hanti. Hupasti sarakinwa. Huk ayaw sanyan haqinaka. Kunat sa sinti mulhasipqta. Uksasinsti sarta sisin tayampiru qotanpiru tuqinuqana. Arsuta parusti tayasa qotas t'akurawayqanwa. Hupanakasti walimus parataw hisk'tasipqana. Kiti pachas hupaja. Qotas tayas huparuq ist'akirakisa. Kunapachatiq Jesusaq qota kurkatanki uka Gadara chiqar porjan ukhasti. Ñanqa ajayunipacha chaw amay imawi manqat mistunipqana. Ukatsti Jesusaru hak'achasipqana. Hupanakaq wali aqsaratapqanwa. Hanirakiw kitis ukataki chiqa saririkanti. Hupanakasti wali hach'at art'apqana. Jesus, Diosan yuqapa, nanakampi hankun sluramti, hanira kipanti nanakartaqisir hutta. Uka hak'ansti matama kuchiw manq'askana. Ñanqa ajayunakasti Jesusaruq achikt'asipqanwa. Alislukupqitat ukaja, ka kuchinakarmantapqam sapqita. Jesusasti ukharuq sanwa. Sarapqam. Uka ñanqa ajayunakasti haqinakat mistuwayasin kuchinakaruwmantapqana. Kuchinakasti ukspachaw ma qollpatat qotar chukt'apqana. Ukan umamp aqskatas hiwarapqana. Kuchi awatirinakasti wali mullhataw haltqapqana. Markar purisinsti kunatiq kuchinakampi ñanqa ajayunmantat haqinakamp luraskatayna ta'aqi ukanak yatiyapqana. Ukatsti markpachaw Jesusar hikqatirmistunipqana. Hupar hikqatasinsti ukachiqat sarqañapatakiw achikt'apqana. Mateo llatunkir halja. Uka qhipatsti Jesusaq botirmantasin qota kurkataruwmaq katqana. Ukatsti Cafarnaum markaparu purjana. Ukansti ma suchu haqiru ikiñar kallanipqana. Jesusasti hupanakan iyawsañapunhasinqa suchu haqiruq sanwa. Waway, ch'amanch t'asim, huchanakamaq pampacha taajewa. Kamachi yatichirinakat yaqipanakasti chuymanakapan sapqana. Akahaqiq Diosarñan qachañ arunak arso. Ukampis Jesusaq hupanakan lupitap amuyanwa. Ukat hupanakaruq hisk't'ana. Kunatarak humanakasti hanwali amtañanipqtasti. Kun sañas hasakispaqa, huchanakamaq pampacha tawa, sañati. Hanukaq sartam ukasti sarnaqam, sañachi. Hichasti, haqin yoqapan akapachan huchanak pampachañatak munañanitap uñasht'ayapqama. Ukat suchu haqiruq sana. Sartasim, ikiñamap tapisqam, ukat utamar sarqam. Uka suchu haqisti ukspachaw sartapina. Ukatsti utaparu sarjana. Ukunhasinsti haqinakaq wal aqsarapqana. Ukatsti Diosaru yupaychapqana. Haqinakar ch'amchurataplayku. Jesusasti ukawhat sartasinqa Mateo sat haqiru unjana. Uka haqisti rumatak qolqi aptapiñawhan qont'ataskanwa. Jesusasti sanwa. Arkita. Mateosti sartasisin Jesusaru arkharwayana. Uka qhipatsti
Jesusaq yatiqirinakapampio Mateun utapan manqaskana. Ukatsti qolqi aptapirinacampi, yaqa hucharar haqinakampio ukaujar purinisin manqañata quntasipjana. Ukunjasinsti, fariseunakaq yatiqirinakaparu hisk't'apjana. Kunatara kumanakan yatichirimaste uka qolqa aptapirinacampi huchararanakan manq'isti. Jesus asti uk'ist'asin sanua. Umar haqinakaq haniw ma qolir munapkiti. Hanu kasti usutanakaw qolir munapjeja. Sarapjam ukatsti kuntej akarsuveq sañmunki uk amuyt anipjam. Nayaq humanakan khuyapt'aya sirip hañam munta. Haniw loqtanak munkti. Haniw aski haqinakar hawsir hutkti. Hanu kasti huchararanakar hawsiriw hutta. Ukatsti bautisir Juanan arkirinakapaw Jesusar hak'achasisin hisk't'apjana. Nanakampi fariseonakampi wala yonapta. Kunaterak human yatiqirinakamasdi hana yonapjesti. Jesus asti sarakinwa. Haqicha sivir hawsayat haqinakaq haqicha sir waynan ukan kaskatapat llakita kip haspati. Ukampis haqicha sir waynar irpasqañ uruq purininiwa. Ukaw ayuno lurañaq wakisini. Haniw kitis ma mirq isiroq machaq isimpi ch'ukhatkiti. Machaq isisti t'aqsotaq haltapiwa. Ukasti mirq isiroq huk'ampiw ch'iyanoqi. Hanirakiw chuyo vinos mirq elip'ichi wayaqanakar uchaskiti. Ukamaspa ukaq uka mirq elip'ichi wayaqaq phallaspawa. Ukasti vinosa lip'ich wayaqanakasa inach usaru tukusispa. Ukat wakisi chuyo vinoq machaq lip'ich wayaqar uchata añapaja. Ukamat paypachaq suma imat uñhasini. Jesusan ukamparlkipan judionakan mayni hiliripaq purinina. Jesusan nayraqatapar kilt'asisin huparuqsana. Puchahaw anchichakiwi, humatej hutasma, ambaramampi hupjarloq hat'arakisma ukaq wawaqaq haktqaspawa. Jesus asti yatiqirinakapam chikt'ataw uka haqinpiq sarana. Uka pachasti ma warmiw qhipahat Jesusar hak'achasina. Hupaqtunka payan maraw wila apa usumpi usuntatayna. Ukat Jesusan isipat llamk't'ana. Warmisti amuyupan sanwa. Isipat llamk't'irista ukat k'umaraqiristua. Ukspachaw Jesusaq kutikipstana. Ukatsti warmir uñhasin sanwa. Han llakisqamti Diosaria osatamat k'umaraqtaqa. Hupasti ukspachaw k'umaraqana. Kunapachatej Jesusaq hilirin utapar purkan ukhaqa. Pusirinakan ukawawar iman hañataki wakisht'ataskiri. Ukamarak haqinakan wal hachasipkir uñhana. Hupanakarusti sanwa. Anqar mistopqam. Emil wawa haniw hiwatakiti. Hanu kasti ikiskiwa. Haqinakasti Jesusat wallarusipjana. Ukampis hupaq haqinakaruq anqaru ananukuna. Ukatsti Jesusaq utarmantasin Emil wawaruq ampara patwaytana. Emil wawasti ukspachaw sartana. Ukaluratapasti taqi uksatuqinakan yatisina. Jesusan ukawhat mistunkipansti pani huykuhaqiw arnaqasis huparuq arkanipjana. Davidan yoqapa khuyapt'ayasipjita. Kunapachatej Jesusaq utarmantjana ukhaqa uka huykunaka huparuq hak'achasipjana. Jesusasti hupanakaruq hisk't'anwa. Humanakar nayan k'umarapteñaq iyaw sapqtati. Hupanakasti sapjanwa. Hisa tatay. Ukat Jesusaq nayranakap llamk't'ana. Hupanakarusti sarakinwa. Kunhamtej humanakaq iyaw sapta ukamarham luraspan. Ukatsti nayranakapaq k'umarajanwa. Jesusasti hupanakaruq akhamsasaw iyuqt'ana. Han kitirus uk yatiyaphamti. Ukampis hupanakaq mistus ukspachaw taqi uksatuqinakan kuntej Jesusaq lurkatayna uk yatiyapjana. Hupanakan uka utat mistunkipansti
Mayni hakinakak nyanka ahayun mandat amutu hakiru Jesusan ukar irpanipjana. Jesusan nyanka ahayur alis sutapatsti uka hakik ukspachaw parlañ qaltana. Hakinakasti ukunyasin walmus parapjana. Sapharakinwa. Hanipuniw kunapachas Israel markan ukam unhiriktanti. Fariseo nakasti saphanwa. Akaha nyanka ahayun hiliripancham churataw. Ukanyanka ahayun nakaruj alisnuku. Jesus asti hachamarkanaka, hiskamarkanak muitana. Sinagoganakan yatichasa. Diosan kapak markapan suma yatiyawi arunak yatiana. Ukatsti kunaiman usutanakaru. Ay qorinakaru kumarachana. Walha hakinak unyasinsti, Jesusak hupanakat kuyaptayasinwa. Hupanakasti han awatirin ovejanak ham wali llaktata takisitaphanwa. Yatiqirinakaparusti Jesusak sanwa. Chekpachan sayapo aptapiñaq walhapuniwa. Ukampis irnaqrinakaw hukaniki. Ukamaq yaponeroy irnaqrinak khitaniyapatak mayipkham. Mateo, tunkir halja. Jesusak tunka payan yatiqirinakaparu hausana. Hupanakarusti nyanka ahiyunakar alis sunyataki. Usutanakar kumaraptayanyataki uchamchurana. Tunka payanin sutinakapak akanakawa. Simón Pedro, Andrés, Simón Pedron Hilapa, Santiago, Juan, Zebedeón Yokanakapa, Felipe, Bartolomé, Tomás, Romata Kolki Aptaperi Mateo, Santiago, Alfeón Yocapa, Tadeo, Cananeo Tamankir Simón, Judas Iscariote, Jesusar Aljantiriki Uka. Jesusak Uka tunka payaniru aka iyotanakam kitana. Han judíopkis ukanakan markaparo han saraphamti. Samarianki uka markanakarus hanirak mantaphamti. Han ukaste Israel markankir chakat ovejanakar sarapham. Sarasinste Diosan kapak markapan hakankatap yatiyapkham. Usutanakar komaraptayapkham. Hiwatanakar haktayapham. Lepra usuninakar komachapkham. Nyanka hayunakarus alis sub harakim. Ukanak lorñatakisti inaki ucham katokapkhtaja. Inakirak churanipkham. Takhitakeh qorsa, qolqsa, manqansa hanapaphamti. Istapitapta ukat yaqa isim hanapaphamti. Hanirak yaqa wisku, yaqa tukhru apaphamti. Irnaqerin manqañ katoqañapasti wakisiwa. Kunapachataq ma hisk amarkarusa, hanuka hach amarkarus puripkhataja, kititaq aski haqiqi ukar taqtapkham. Uka markat sarañanakam kamasti, hupan utapan qiparapkham. Utar mantkasinsti, ukan hakirinakar suma arumpi aruntapkham. Utan kirinakataq askineja, uka suma aruntaq askiniwa. Hanitaq askipkaneja, uka aruntaq humanak pachparu kutanjani. Hanitaq katoqapkatamja, istapkarakitamsa, ukaj uka utata, hanukaj uka markatsa, mistoayajapjam. Kayunakamatsa laqa thalarasiwayajapjam. Qanak sapsma, taripawi urunja, uka markanakan mutuñapaj Sodoma, Gomorra, uka markanakatsipan hukampiniwa. Amuya sipjam, nayasti humanakaroh, ovejanakam qamaqinak taypiru kitapsma. Katarinakam ch'ikipjam, palomanakam llampuchimanipjarakim. Amuya sipjam haqinakaj hilirinakaru katuyapjatam. Sinagoganakan hawqapjarakitam. Nayan sutej laikusti, marka apnaqerinakana, rayinakan nairaqatapar irpata unhasipjata. Ukamat hupanak nairaqatana, han judiopkis uka haqinak nairaqatan nayat qhananchapjata. Hilir haqinakar katuyapkata mukasti, han yakisipjamti kuntej arsupkata, kunhamtej arsupkata ukatja. Arsuñanakam wakisini ukaj Diosau humanakaroh arsuyasipkatam. Haniu humanakat arsupkata, hanukasti aukimana hayopau humanaklantej arsuskani.
Hilana kasti, hilana kaparu hiwayñata katuntayani. Aukina kasti, wawana kaparu katuntayani. Wawana kasti, aukina kaparu kutkatasini. Ukatsti hiwayapharakiniwa. Taaqi haqinakaw nayar arkaphatam laiko humanakar uñisiphatam. Ukampis khititej tukuykam saitkani, ukakio qispiasini. Ma markantej nuuhañatak alknaqaphatamja, yaqa markar haltqapjam. Qanak sapsma, haniraw Israelankir markanak muytansha tukuyapkatati, ukapachaw haqin yoqapaq hutqani. Haniw khiti yatiqiris yatichiripat sipan huk'ampi kiti. Hanirakiw ma uywatas uywiripat sipan huk'ampi kiti. Ma yatiqiritej yatichirip hamaqchiqa, ukampej kusisitaque hañapawa. Ma uywatatej uywirip hamaqchiqa, ukampej kusisitaque hañapawa. Utanirotej Beelzebú sas sutichapchiqa, huk'ampjan walinak utankirinakaroj sapjani. Hupanakaroq hanaq saraphamti. Haniwkuna imantatas han uñhatakaniti. Hanirakiwkuna hamasankiris han yatitakaniti. Kuntej ch'amakan sawksma ukqa, uroq hanan arsupjam. Hamasan sawksma uksti, utapatat arnaqapjam. Hanchir hiwayrinakaroj hanaq saraphamti. Ukampis ajayroq haniw hiwayapkaspati. Khititej ajayumpiro hanchimpiro, infiernor haqunt'kaspa uka diosar aqsarapjam. Hanitpa hamach'ej huk'a qolqerok aljaskeqa. Ukatsipana haniw ukanakat mayas halaqt'kaspati, aukiman han munañapakchi ukaqa. Ukampis humanakatqa, ñik'utanakamas mayat suma hakt'atawa. Ukamasti hanaq saraphamti, humanakaq uka hishk'a hamach'inakat sipansa hila alanipqtawa. Khitete haqinak nayraqatan nayat arsuneqa, nayasti alaqpachankir aukeqa nayraqatapan hupat arsuraki. Ukampis khitete haqinak nayraqatan nayar hanun t'irtukuneqa, nayasti hanirakiw alaqpachankir aukeqa nayraqatapan hupar unt'irtukati. Haniya muyaphamti, nayaq akapachar sumankansha apankirista ukama. Haniw sumankañ apankti, hanu kasti, han walt'esñanakak apanta. Yoqaroq aukipampi pitapiriw hutta, pucharusti taykapampi yoqch'arusti taykch'ipampi pitapiriw hutta. Ukamat uñisirinakamaj pachpa utamankirinakani. Khititej aukiparu taykaparu nayar munasñat sipan huk'ampi munki ukaqa, haniw nayatak kamakiti. Khititej yoqaparusa, puchaparusa, nayar munañat sipan huk'ampi munki ukaqa, haniw nayatak kamakiti. Khititej cruzap han q'ipharus nayar arkito ukaq, haniw nayatak kamakiti. Khititej hakañap qispiasiñ munaneqa, apt'asiniwa. Ukampis khititej hakañap nayalayku apt'asineqa, qispiasiniwa. Khititej humanakar katoqapkatam ukanakaq, nayaru katoqito. Khititej nayar katoqkito ukaq, khitankitus ukaru katoqi. Khititej ma profetar diosat hutatapat katoqiqa, profetan katoqañapaki uk katoqani. Khititej ma aski haqir aski haqitapat katoqaniqa, aski haqin katoqañap katoqarakini. Khititej aka hishk'anakat maynirokis nayar arkataplayku ma huk'a ch'uchu umaksa waqt'aniqa, cheqpacha poniw sapsma, ukamluratapat churawip katoqaponiniwa. Mateo, tunkamayanir halja. Kunapachatej Jesusaq tunkapayan yatiqirinakapar iuqt'añ tukuyhan ukkasti, hakankis ukamarkanakaru Diosan arunakap yatichirsarjana. Bautisir Juanasti, kuntej Jesusaq lurkatayn ukanak karsilan yatitayna. Ukat pani arkirinakaparoj Jesusar hisk't'irkitana. Hutañapakan uka Cristo hupapachat hanukaq yaqaro chueñas kaspa ukyatqatiri. Jesusasti hupanakaroj sanwa. Sarapjam, kuntej ist'apkta uñhapkarakta uk bautisir Juanar yatiyapjam. Huykunakaq uñjewa, kayo usutanakas sarnaqjewa, lepra usuninakaq q'umacha ta'jewa, oqaranakas ist'jewa, hiwatanakaq haktjewa,
Han kunaninakaros qespia sinyan utjatapaj yatiata harakiwa. Nayat han pachaserej kusi sinyaniwa. Bautisir Juanan kitanakapsarjipansti, Jesusa haqinakaru Juanat parlana. Akam sasa. Kun unjiris humanakaj wasarar sarapjtaja. Tayan unuqiyat soqosar unjiriti. Hanukaj kun unjirich sarapjtaja. Masuma isintat haqir unjiriti. Humanakaj yatipjtawa. Suma isin haqinakaj reyinakan utapankiwa. Ukamasti kun unjiriponis sarapjtaja. Ma profetaruti. Hisa. Hupaj ma profetatsa hukampiwa. Bautisir Juanatsti qillqataj akamsiwa. Akajay nayak human nayraqatam kitajar kitta. Humatak ma taki wakichañapataki sas. Qanak sapsma. Haqinak taipinja. Haniu mainis Juanat sipan hukamp hilankirij utkiti. Ukampisa Diosan qapak markapan hisk'aki ukaj Juanat sipan hilankiwa. Bautisiri Juanan jutatapat hichur kamaja. Diosan qapak markapak wali arknaqataw unjasi. Kitinakatej ch'amampi atipjañ munapki hupanakaj tukusiyañ munapji. Juanan jutañap kamaja taqpach profeta nakampi Moisesan kamachinakapampej Diosan qapak markapat yatiyapji. Humanakatej iyawsañ munapstaja. Juanasti hutaña paakan uka Elías profetan luraña poqaski ukawa. Ist'añ monerej istpan. Ukamasti. Kunampirak aka haqinakar untasiyasti. Hupanakaj kunjamatej wawanakaj plazanakan anatañata qontatasipki ukar untatapjiwa. Ukatsti masinakaparo arnaqapji akam sasa. Pinkil pusht'arapipjsma. Humanakasti haniu toqopktati. Yakiskan q'uchunak q'uchurapipjsma. Humanakasti haniu hachapktati sasa. Ukatsti Juanau huti. Hupa haniu manqkiti karakisa. Humanakasti huparoj ñanqa ajayun mantatawa sabqtawa. Ukharusti haqinyu qapaw huti. Hupasti manq'iwa umiwa. Humanakasti huparoj ancha manq'iriwa umirirakiwa hanwali haqinakana romata qolqe aptapirin masipawa sabqtawa. Ukampis Diosan yatinkan kañapaj lurawinakap toqiw uñasht'ayasi. Ukapachaw Jesusaj kawkir markanakantej walhamus parkañanak lurkatayna uka markanakar toqinu qañqalltana. Hupanakan Diosarjan kutikipstap hataplayku. Sarakinwa. Corazín marca, humaj llakkañatawa. Betsaida marca, humaj kamachka kita. Tiro marcampina, Sidón marcampintej taqi akamus parkañanakaj lurasi sapanukaja. Ukspachaw hupanakaj llakisin isinakampi istapita Diosar kutikipstap hasapana. Ukampis nayak sapsmawa. Taripavi urun humanakaj Tirun kirit sipana, Sidonan kirit sipan hach amutun katoqapjata. Humasti Cafarnaum marca, alaqpachar makatainti amuyastaja. Manqapachar haqontatayatawa. Sodoma marcantej musparkañanakaj lurasi sapanja. Uka marca hichurkama utjaska sapana. Ukampis nayak sapsmawa. Taripavi urun humanakaj Sodoman kirinakat sipansa hukam taqisin katoqapjata. Ukapachaw Jesusaj sarakina. Yupais mawa aukeja. Humawa laqpacha kapacha apnaqtaja. Humaw yatin kankañ wali yatinyan haqinakat imantaja. Ukatsti huk ayatinyan haqinakaro uñasht'aytaja. Tatay, humaw ukam montaja. Aukejasti taqikun churjetu. Haniu kitis yuqaroj untkiti. Hanu kasti aukikiu unti. Aukirusti hanirakiu kitis untkiti. Hanu kasti yoqakiu aukiroj unti. Kitirotej yoqaj unt'ayaymunki ukanakampi. Taqi qarhatanaka, yakimpi atiphatanaka, nayar hutapjam,
nayaw samarayapjama. Kamachinakahar haisapjam, ukatsti nayat yatekasipjita, nayak llamp ochuimani, altat chuimanitwa, ukat ajayuna kaman samaranyap hikhatapjata. Kamachinak churaksma uk pokanyak haniuch amakiti, hanukasti hasakiwa. Mateo, tunkapayanir halja. Jesusaj ka urunakan yatiqirinakapampiu sábado urun trigo yapunak taypisaraskana. Yatiqirinakapasti manqat aut heyasipjana. Ukat trigo puyanak ichirasin manqapjana. Farisi unakasti uk unjasin Jesusaru sapjana. Unjam, kunatek sábado urun han lurañaki uk yatiqirinakamaq lurasipki. Hupasti ukharok sanwa. Hanit humanakah yatipta, kunteh Davidah masinakapam manqat authatah lurkatayna ukha. Diosan utapar mantasinha, diosar loktat antanak manqantapjana, ukat ant amanqanyah haniu huparusa masinakapros waktkanti, hanukasti sacerdotenakakiu manqanyapana. Hanirakit humanakah Moisesan kamachip ulyarapta, sacerdotenakah sábado urun tatitun utapan irnakatapampeh haniu huchanchasipkiti siski ukha, nayasti sapsmawa, akanja tatitun utapat sipan hukamp hiliriu uthi. Humanakah haniu amuyapktati kunteh akarunakah sany munki uka, nayak humanakan huyapt ayasirib hanyam munta. Haniu vilanchanakam munkti sas. Humanakateh amuyapjasamanja, haniu han huchaninakaroh huchanchapkasmanti, ukamasti haqin yuqapaj sábado urjaroh munañaniwa. Ukauhat sarjasinsti, Jesusaj hupanakan sinagoga paru mantana. Ukansti ampar parsut mahaqiu ukankaskana, Jesusar aynayt ayañatakiu akamsas hisktapjana. Sábado urun, ma usutar kumaraptayañaj walikiskiti. Jesús asti hupanakaroq sarakinwa. Humanakan ma ovejatej sábado urun ma p'iyar halantaspa ukaja, hanit uka ovejar waiskaspaja. Hisa hank'akiw waisuspaja. Ukamasti haqej uka ovejat sipansa huk'ampi munatawa. Uka laiku wakisipi sábado urun aski burañaja. Uka haqirusti sarakinwa. Amparam loqatatam. Haqisti ukspachaw amparap loqatatana. Uka amparapasti maya amparapjam k'umarajanwa. Fariseo kasti sinagogat mistosinja Jesusar hiweñatakiw amtapjana. Jesus asti ukyatisinja ukawhat sarawayjanwa. Walja haqinakarakiw huparok arkana. Jesus asti taki usutanakaru k'umaraptayana. Ukatsti huphatjan kitiros yatiyapjañapatakiw mayina. Taki akanakasti Isaías profetan arsutaparjamaw pqasiskana. Unkata apjam nayan akhlita jaro. Kitirotek nayar loktañapatak hausaskta ukaro. Naya huparok wal munasta. Hupasti nayarok kusisi yitua. Nayan akhayoxti hupjaro ucha. Hupasti cheqa kankañaqtaqi markanakar yatiyani. Haniu ch'ajuqkaniti. Hanirakyo arnaqaskanisa. Haniu kitis takinakan hupanarup istkaniti. Usuchhatanakaro haniu kamp usuchkaniti. Nia hivir pacharusti hanirakiu hiwaykaniti. Hanukasti ñanqatatanakaroq ch'amanchaniwa. Chiqapar uñhañampi atiphaykani ukurkama. Markanakasti hupari yawsasaw suit'apjani. Jesusan ukarusti ma amut huyku haqiru irpanipjana. Uka haqisti ñanqa ajayuninwa. Jesusasti huparoq k'umaraptayanwa. Ukat wasitat uñjana. Parlharakina. Haqina kasti walimus para tawhiskt'asipjana. Hupasti Davidan yuqapa apachati? Ukam istasinsti fariseonakaq sapjanwa. Aka haqej Belzebú satsupayanakan hiliri panch'amapampiw ñanqa hayunak alisu. Jesus asti kuntej fariseonakaq lup'ipkan ukyatisin hupanakaroq sanwa. Ma markan hakiri nakatej hupanak kam ch'aqwapjaspaja.
markapaq q'alat unijataw unijasispa. Ma markansa hanukaq wila masinak taipinsa hupanak kam ch'aqwañaq utjaspaqa. Han walt añero kipuniw puripjaspa. Ukamara kipi supayateq hupa kikpa supayar alissuspaqa. Hupa pachpaut unijasispa. Ukamasti kunihamarak supayasti ch'amanikis kaspasti. Humanakaq sapqtawa. Beelzebun ch'amapampiw uka ñanqa ajayunakaroq haqsu sas. Ukamachi ukasti kitirak humanakan arkirina kamarusti ch'amchurasin ukam uka ñanqa ajayunakar anqar alisuñatak ch'amchuristi. Ukatpi hupanak pachaw pantjasitap hatanakam qananchasipki. Nayateq uka ñanqa ajayunakar Diosan ajayupan ch'amapampi alisnuqsta ukaqa, ukampiq Diosan qapaq markapan humanak taipir porinitap yatiyasqta. Mayniteq ma wali ch'aman haqin yanakap utapat lunthatsuñ munaspa ukaqa, nayraqataq hupar katuntasin ñach'anta ñapaspawa, ukat taqpach lunthatsu wayaspaqa. Kitite han nayampiki ukaq nayar han walt'ayñatakiw sayti. Nayampichik han aptapiristi wilir payiwa. Ukatpi sapqsmaqa haqina kan taqi huchanakapsa han wali arsutanakapsa Diosaq pampachaniwa. Ukampis qollana hayur arunakapamp ñanqachiriroq haniw pampach kaniti. Kitite haqin yoqapatak han wal arskani ukaroq pampacha kiniwa. Ukampis kititeq qollana hayur ñanqachañatak hanwal parkani huparoq akapachansa kapachansa haniw pampachata kanit. Ma suma qoqaq suma achunak churi. Han suma qoqasti hanwali achunak churaraki. Ukamasti ma qoqaq achupat unt'atawa. Katari haqinaka kamisarak hanwali haqiqasin suma arunak arsup khasmasti. Kunateq chuymanakaman puqantataki ukamarjamaw arsupqtaqa. Ma suma haqiq sumanak arsu. Chuymapan suma amtañanak utjatap layku. Hanwali haqisti hanwali nakak arsu. Chuymapan hanwali amtañanak utjatap layku. Nayasti sapqsmawa. Taripawi urun taqi haqinakaw han kunatak askerunak parlatanacapat unistapjani. Humasti arsuta marjamaw taripatayata. Ukat huchanchatas han huchanchatas unjasita. Ukatsti ma qawqa fariseunakampi kamachi yatichirinakampi Jesus aru sapjana. Yatichiri ma musparkan lurir unjan munapsma. Ukamat Diosan kitanitatam uñacht'ayñamataki. Jesus asti hupanakaroq sanwa. Ñanqa lurir aka haqinakaq ma unancha mayipqi. Ukampis haniw mayampis Jonasan unanchapat sipan yaqa unanchaq churasq haniti. Kunhamtaq Jonasaq kimsa urumpi kimsa arumanpiq ma hach'achawllan purakapankanqa. Uka kipkarakiw haqin yuqapaq kimsa urumpi kimsa arumanpi oraqman qankani. Ninivi markankir haqinakasti, hicha urunakan hakirinakar huchanchiriw taripawi urun sartanipqani. Hupanakasti Jonasan yatiyawip toqiw Diosar kutikipstapqana. Ukampis hichaq Jonasat sipan huk'am hach'aq mayniw akanki. Uka kipkarakiw Saba markankir reinas taripawi urunqa, hicha urunakan hakirinakar huchanchiriw sartani. Hupasti wali haya markatpach Salomonan yatin kankañap ist'iriw hutana. Ukampis hichaq Salomonat huk'am hach'aq mayniw akanki. Kunapachataq ma ñanqa ajayoq ma haqit mistoqa. Samarain taqasaw wañachiqanakan sarnaqi. Han hikqatasinsti amt'asiwa. Kawkittiq mistungta ukar kutqa sas. Kunapachataq kut'anji ukasti. Uka haqiruq ch'usa utaki suma picht'ata askisht'at utarkamaw hikqati. Ukatsti hupaq
Hupat hukampi yaqa paqallqo ñanqa hayunak tantachi. Hupanakam chika uka haqin chimapar mantasin ukan hakapji. Uka haqin sarnaqawi pasti naira hakañapat sipan hukampi hanwalejewa. Uka kipkaw aka hanwali haqinakampej lurasirakini. Jesusan haqinakar ukampar kipansti, taikapampi hilanakapampi ukauhar purinipjana. Hupanakasti hupampi part'añ munapjana. Anqawhan suit apqatapatsti, mayniw Jesusarok yatiyana. Taykamanpi hilanakamanpiw anqankasti. Hupanaka humampiw part'añ munapji. Hupasti uk yatirirok sanwa. Kitirak taykahampi hilanakahampisti. Yatiqirinakapar amparampi uñachayasin sarakina. Hupanaka unayan taykahasa hilanakahasa. Kititej alaqpachankir awkihan munayaplurki. Hupaunayan hilahasa, kullakahasa, taykahasa. Mateo, tunka kimsanir halja. Jesusaj ukapachpa uru utat mistusin utalakan kontasina. Walja haqinakan tantaptani pansti, Jesusaj mabotir mantasin ukan kontasina. Haqinakasti qotat hiaruki uqiparapjana. Ukatsti Jesusaj untasiwinak tuqi walja yatichawinak yatichana. Hupanakaruq sarakinwa. Maya puchir haqiu pawir mistuna. Paukasinsti maya qiphataq taki haq'aru purina. Ukatsti hamach inakau hutasin paltapi wayjana. Maya qiphatasti qalararaw haru purirakina. Kaukantej laqaq huk'aki kan ukawharu. Ukahatasti huk alaq'anita playkoq hank'akiw mistunina. Inti lupt'anipansti parsu wayjanwa. Hansuma saphinita playkusti waynsu wayjanwa. Yaqiphatasti ch'aphinak taypiru purina. Ch'aphinakasti hiltasin uka aliroq chaqtayana. Ukampis ukat ukhar hataq sumalaq awharu purina. Ukatsti wali sum achu churana. Mayatqa patakaru. Chikatanakasti soqta tunkaru. Mayanakasti kimsa tunkaru. Humanakataq ist'añ munapqstaqa ist'apqam. Jesusan yatiqirinakapasti hupar haq'achasisin hisk't'apjana. Kunatarak untasiwinak toq haqinakar yatichtasti. Jesusasti hupanakaruq sanwa. Diosaq humanakar kunanakatej alaqpachan imantataki ukanak yatiyapqtam. Hupanakarusti haniw yatiyatakit. Kitinakatej uthiriniki ukanakaruq huk'ampiw churasini. Ukatsti huk'amp walhaw utharapini. Ukampis kitinakantej hankunapas uthkani ukanakatqa ma huka uthiripas apaqataniwa. Ukat humanakaruq untasiwinak toqi yatichapqsma. Hupanakasti uñhkasinsa haniw uñhapkaniti. Istkasinsa haniw amuyapkaniti. Ukamasti hupanakampej Isaías profetan arsuta parkamaw poqasiski. Humanakaj istkasinsa haniw amuyapkatati. Uñhkasinsa haniw uñhapkatati. Aka haqinakanchu imapaq qalaratawa. Hinchunakapas han ist'añatak yupantatawa. Nayranakapas han uñhañatak hist'antatawa. Han amuyt aphañapataki. Nayan ukar han kuttaniñapataki. Ukamat nayan hupanakar han qispiyañajataki. Ukampis humanakaj kusisiñanipqtawa. Nayranakamaq uñhiwa. Hinchunakamasti ist'iwa. Qanak sapsma. Walja profetanaka. Walja aski haqinakaw kuntej humanakaj uñhapta ukanak uñhañ munapjana. Ukampis hupanakaj hani uñhapkanti. Ist'añ munapkan ukanaksa hani ist'apkanti. Hichasti kuntej uka untasiweq sañmunki uk ist'apqam. Kitinakatej Diosan suma yatyawip ist'apki. Ukat hanirak amuyt'apki. Ukanakaj takir purkatayna uka hatam sasiwa.
supayasti hutasin chuimapar phawantat arunak apsuayji. Qalaujar purki ukataja, kitinakatek hankaki wali kusisiñampi katoqapki hupanakawa. Hansuma sapinip hatap laikusti, haniusum sait asipkiti. Kunapachatek diosar arkap hatap laiko akisiñanakasa, hanwal tañanakas hutchi, ukak hankaki ukasuma arunakat maiktasjapje. Ch'api taipir purir hatasti, suma arunak istir hakinakawa. Akapach yanakat yakisitapampi, qamir yanakar munatapampiu atip hayasipje. Taqi ukanakaw suma arunakar chaqtayi, hanirakiw chuymanakapan hiltaykiti. Ukampi sumalaq purir hataq, diosan arunakap istirinakawa. Hupanakaq sum amuyt'apji, ukatsti ma suma achu churapjaraki. Mayatja patakaro, mayatsti soqta tunkaro, yaqipasti kimsa tunkaro. Ukatsti Jesusaq yaqa unta siwit hupanakar paralt'ana. Diosan qhapaq markapaq kunhamatej ma haqej yapupar suma hatampi phawantki ukar untatawa. Ukampis taqinin ikiñapkamaw ma uñisir haqej hutasin hanwali qora hatampi trigo yapur phawantawayi. Kunapachatej trigoj alsunisin poqorjana ukasti, uka hanwali qoraj ukampi chikaraki unstana. Ukapachaw yapuchirinakaj yapunir sapjana. Phawanktas ukaj suma hatanwa. Kaukitarak uka hanwali qorasti unstisti. Sas. Yapunisti hupanakaroqsanwa. Ma uñisir haqiw uklurpacha sas. Yapuchirinakasti hisk'asipkakinwa. Uka hanwali qora hik'irir sarap khiristi sas. Yapunisti sanwa. Haniwa. Uka qoranak hik'ir kasinja tregunpach hik'irapjasma. Paypach alisk pansama. Kunapachetej yautapin pachaj purinkan ukaw uka qoranak nairaqat aptapir kita. Ukatsti marqa wakisht asin ninar pichantaya. Tegurusti pirwarusum imayaraki. Jesus asti yaqa unta siwit hupanakaroq yatichana. Diosan qhapaq markapaq kunhamatej ma haqej yapupar mostaza hata satantki ukar untatawa. Chekpachansa mostaza hataq taqi hatanakat sipan sinti hishk'akiwa. Ukampis alsunisin hiltki ukasti panqar yapun taqi alinakat sipan hach'awa. Ma hach'aqoqhamaw tukuraki. Ukarusti hamach'inakaw huti laimina kaparu tapachasipje. Ukatsti yaqa unta siwit hupanakaroq parlarakina. Diosan qhapaq markapaq ma levadur hamawa. Kunhamatej ma warmej walja hak'ur ma huk levadurampi chaptasaq taqpach masa poqtayki ukar untatawa. Jesusaq taqi ukanakatqa unta siwi tuqipuniw haqinakaroq amuyt'ayana. Han unta siwiyunpisti haniw kunsa yatiykandi. Taqi akanakasti kunhamtiq profetaq qillqikatayna ukar hamaw puqasiskana. Unta siwinak toqeo parla. Kunanakatej uraqe qaltawitpach imantatakan ukanak yatiya. Taqi haqinakar kitanuk hasinsti Jesusaq utaru sarjana. Ukan yatiqirinakapaq hupar hak'achasisin hisk't'apjana. Uka hanwali qorat unta siwiq kuntiq sañmunki ukyatist'apjita. Ukapachaw Jesusaq hupanakaroqsana. Sumajata satiriq haqin yuqapawa. Yapusti aka oraqiwa. Sumajatasti diosan ajlit wawana kapawa. Hanwali hataki ukasti supayan wawana kapawa. Hanwali hatampi phawantirek pachpa supayawa. Yautapin pachasti akapach tukuskan uka uruwa. Yapu aptapiristi Angela nakawa. Kamisate hanwali qoranakaq aptapisin ninar pichantataja. Ukamarakiw akapachan tukusñap urun lurasini. Haqen yoqapasti Angela nakaparu khitanini.
Diosan markapat maininakar huchar tinkuirinakaro hanwal lorir haqinakar aptapiri. Hupanakaro nina akir ornoro haquntapjani. Ukan wararipjani. Laka ch'aksa t'urusipjani. Diosan monanya phoqirinakasti inthamao aukipan qapak markapan qhanapjani. Humanakataq ist'añ monapstaqa ist'apjam. Diosan qapak markapaq oraqin imantat qorir untatawa. Ma haqiq uka imantat qori hikjati. Ukatsti pachparu imanti. Ukatsti kusisitautaqi kunatiq hupan utki ukanak aljantasin uka oraqi alasqi. Diosan qapak markapaq kunjamatiq ma alakipa haqiq suma lihkir qalanak taqki ukampsasiwa. Kunapachatiq wali hila alan lihkir ma qala hikhatki ukasti taqi yanakap aljantasin uka lihkir qal alasqi. Diosan qapak markapaq kunjamatiq ma qanaq qotar haquntataq kunayman chawllanak katsuqa ukampsasiwa. Chawllan poqantat qana rusti, chawlla katurinakaq wañaro qatat subqi. Ukatsti uka chawllanak ahlir payapqi. Suma chawllanaksti walayaro imhapqi. Han walinaksti wilir payhapqiwa. Ukapach parakiu akapachan tukusiñap urun lurasini. Angelanakaw aski haqinakampi han wali haqinakamp halhir mistopjani. Han wali haqinakarusti nina akir ornuro haquntapjani. Ukapachaw wararipjani. Laka ch'aksa t'urusipjani. Jesus asti hupanakar uhisk't'ana. Humanakaq taqi ukanak amuyapqtati. Hupanakasti sapjanwa. Amuyapqtwa. Ukat Jesusaq hupanakar sana. Kunapachatiq kamachi yatichiriq Diosan qapak markapat sum yatqi ukaqa utani haqjamawa. Hupasti imat yanakapatqa machaq yanaka merq yanak apsunki ukarun tatawa. Kunapachatiq Jesusaq untasiwinak toqi yatichayn tukuyhan ukasti ukachiqat sarawayhanwa. Ukatsti Nazaret markaparu purjana. Ukansti sinagogan yatichayn qaltana. Istapkan uka haqinakasti walmus parasipjana. Sapjarakinwa. Kaukitarak akahaqisti ukam yatin kankan yatiqan pachasti. Kunjamatarak ukamuspar kañanak lur pachasti. Hanit hupasti José Ullukitun yoqapakisti. Hanit taykapasti María satakisti. Hanit hupasti Santiago, José, Simón, Judas ukanakan hilapakisti. Hanirakit kullakanakapasti hiwasanak taypin haqapkisti. Kaukit punirak taqakanaks yatiqan pachasti. Hupanakasti haniu Jesusan yatichatanakap ist'añ munapkanti. Ukat Jesusaq hupanakar sana. Taqi chiqan ma profetaroq sum katoqapqi. Ukampis markapansa utapansa haniu sum katoqapkiti. Haqinakan huparhan iyawsapqataplaykusti haniu kunamuspar kañanaksa uka chiqan lurkanti. Mateo tunka pusinir halja. Uka urunakanja Galilea marka apnaqir Herodes riq Jesusat parlir ist'ana. Hupan luqtirinakaparusti sanwa. Hupaj bautisiri Juanawa. Hiwatanak taypit haktan pacha. Ukat hupaj musparkañ lurañatakiq ch'amanay pacha. Herodes ripi bautisir Juanaroq katunta yasin karcelar apantayataynaq. Ukam lurañapatakisti Herodías warmiu huchanina. Kititiq Filipo hilapan warmi paakaan uka. Juanasti Herodesaro akam satayna. Haniu hilamanu warmipampi utjasñamaq wakisktamte. Herodesasti Juanar hiwayañ munana. Ukampis hupaq haqina karo aqsarana. Juanar ma profetar ham taqinin unt'asitaplayku. Herodesan urupansti Herodiasan puchapaq taqi hawillatanak nayraqatan toqt'iriw mistunina. Uka toqt'atapasti Herodesatakiq sinti sumanwa.
ukat hupaj juramento lurasa tawaquruqsana. Kuntej munta ukmayita. Tawaqusti taikapan amtayataw Herodesaruqsana. Bautizar Juanan p'eqip maplator churita. Ukam istasasti Herodesaj llaqtasina. Ukampis hausatanak nairaqatan juramento luratap laikusti poqaña wakisina. Ukat bautizir Juanar p'eqip karsilan kariqa niñapatak arsuna. Ukspachaw Juanan p'eqip platur apanina. Ukatsti Herodesaj ukatawaquru churana. Hupasti taikaparu churarakina. Juanan arkirina kapasti amayap imtiriu sarapjana. Ukatsti Jesusar ukyatiriu sarapjarakina. Kunapachatek Jesusar ukyatkan ukaj. Sapaki botirmantasin yaqachiqar sarawayjana. Haqinakasti ukyatisinja. Markanakat mistunisin kayukiu Jesusaruq wañanjam arkapjana. Botit mistusinsti Jesusaj walja haqinak ukankatap unijana. Hupanakat kuyaptayasisaw usutanakar kumaraptayana. Niya hayp'un tqipansti yatiqirinakapaq Jesusar hakachasisin sapjana. Hayp'u jewa hakachiqan haniukuna sutikiti. Haqinakar kitanuqam uka hak'a markanakat manq'añ alasit sarapqañapataki. Jesusasti hupanakaruqsanwa. Haniu sarhapqañapaq wakiskiti. Humanakay manq'añ churapqa. Hupanakasti sapjanwa. Pisqa t'ant'anpi pachalluanpiki utqapqitu. Jesusasti sarakinwa. Akar apanipqam. Ukharusti Jesusaj haqinakan ch'ihir qunurañapatakiw mayina. Ukatsti pisqa t'ant'anpi pachawllanpi katusin alaqpach untasaw Diosarius pagarana. T'anta pachasinsti yatiqirinakaparu churana. Taqi haqinakar lakinta phañapataki. Taqineo sistasinka manqapjana. Ukatsti puchunak tunkapayan walaya aptapipjana. Manqirinakasti niya pisqa waranqa chachanakanwa. Haniraki warminakasa wawanakas hakutakanti. Uka qhipatsti Jesusaq yatiqirinakaparu botirmantañapatak mayina. Ukamat hupanaka hupat naira qotakurkatar puriñapataki. Ukchañkamasti Jesusaq haqinakaru kitanukjana. Haqina kitanukjasinsti Jesusaq sapakiu qulluru Diosat mayisir makatana. Arum t'añapkamaw ukan sapaki Diosat mayisiskana. Ukchañkamasti botiq chika qotan qhanwa. Qota matapisti botiruq wal hawqhaskana. Tayan nairaqata tayt'anitaplayku. Willtarusti Jesusaq umapatanjam hutasin yatiqirinakaparuq hak'achasina. Ukam umapatanjam hutaskir unjasinja yatiqirinakapaq wal munjasipjana. Aqsarañatsa hach'at wararipjana. Amayarakisa. Ukampis Jesusaq hupanakaruqsanwa. Hanaq saraphamti nayaspua. Pedrosti huparuq sarakinwa. Tatay, humasta ukaja. Umapatanjam hutam sitaya. Jesusasti huparuqsanwa. Hutaskakim. Pedrosti botit saraqasinja hupan ukaru umapatanjam sarana. Ukam sarkasinsti tayan wal tayt'asinkatap amuyana. Aqsarañatsti umaru utjantana. Ukat art'asina. Tatay, waisuta. Ukspachaw Jesusaq amparapat katusin Pedro roh waisuna. Ukat sarakina. Pisi yawsañan haqi. Kunatarak pachastasti. Botir makat haphatapatsti tayaq t'akura wayjanwa. Ukapachaw botin kirinakaq kilt'asisin Jesusaruq sapjana. Humaq chiqpachapuniu Diosan yuqapataqa. Qota makatasinsti Genesaret chiqaru puripjana. Ukankir haqinakasti Jesusar untqapjanwa. Ukat hupanakaq taqi uksanakar yatiyapjana. Hupan ukarusti kunayman usutanakaru irpanipjana. Huparusti tiya isipaksa llamk't'añatakiw achikt'asipjana. Isip llamk't'irinakasti taqiniw k'umaraptapjana. Mateo, tunkapis qanirjalja.
Fariseuna campi kamachi yatichirina campi o Jerusalén marcat purini pataina. Jesus arja kachesisin hisktaphana. Kunatara kuman yatiqirina kamasti, nairau kina kasan yatichawi par han Jacob kisti. Kunatarak mankayatak amparana kaphan hare kasip kisti. Jesus asti hupanakaro hisktaраkinwa. Kunatarak humanakasti yatichawi marham pokañatak Diosan arsutap han pokapktasti. Diosaj siwa. Au kimara taikamar hachancham. Kititej au kiparu taikaparu nyankachaneja. Hiwaña patak huchancha taaniwa sas. Ukampis humanakaj sapchtawa. Maine haqej au kiparusa taikaparu saspawa. Haniu yanap kirismati. Taqikunatej utkitu uk Diosaru churqta sas. Ukam siristi. Haniu au kiparusa taikaparus yanapañapak hiti. Ukam lorasasti. Humanakaj yatichawi markam pokaña takiu Diosan kamachip apanukuptaja. Ari chuyman haqinaka. Ukatpon Isaías profetaj humanakat satainaja. Aka haqinakaj lakapan pikiu hachanchito. Chuyma pasti nayat hayankiwa. Inamayaw nayarok yupay chasipkito. Yatichawi nakapaj haqin yatichawi pakiwa. Sas. Jesus asti haqina karjaustapisin akam sanwa. Istapjam. Amuit abharakim. Kunate haqin purakapar mantki ukaj haniu haqirok añuchkiti. Hanukasti kuna arunakatej haqin lakapat mistki. Ukaw haqirok añuchi. Yatiqirina kapasti Jesus arja kachasisin hisktaphana. Amuy hasta ti. Fariseonakaj arunakamistasaj walmaiktasipje. Jesus asti hupanakaroj sanwa. Allah pachankir aukejan han airut alej sapit pach hiksutaniwa. Han yaqab hamti. Hupanakaj huikukasin yaqa huikunakar irpiripjewa. Maine huikotej huikumasipar irpaneja. Panpachaniu kunap iarus hakoran taphani. Ukapachao Pedro Jesusar sarakina. Uka yatichawit qanaist abjitaya. Jesus asti sanwa. Hanirakit humanakas amuit abktasti. Taqicontej manktan, umktan ukaj purakarumanti. Purakatsti mistjarakiwa. Ukampis lakat mistki ukaj chuyma manqat huti. Ukanakarakiu haqinakarok añuchi. Chuyma manqat misto. Hanwali amtañanaka. Haqijiwayañanaka. Wachuqa huchalurañanaka. Luntata siñanaka. K'ari siñanaka. Haqhat hanwali parlañanaka. Taqi ukanakaw haqirok añuchi. Ukampis han hariqasis manqañaki ukaj haniu añuchkiti. Jesus asti ukachiqatiro Sidón ukamarkanakarusarjana. Ukatsti kanan uraqinkirma warmiu Jesusan ukaruj wal arnaqtasis hutana. Tatay, Davidan yoqapa, nayatku yaptayasita, puchajaw supayampit aqisiyat unjasi. Jesus asti huparuj haniu kamskansa. Ukat yatiqirinakapaj hupar hakachisin achiktapjana. Uka warmiruq yanapt'am. Hiwasan qipasar naqasis hutaski. Jesus asti sanwa. Diosaj Israel markan chaqatakis uka ovejanakar taqirikiu kitanito. Uka warmisti kiltasisin Jesus arok achiktasis kakienwa. Tatay, yanapt'akitaya. Jesus asti huparok sarakinwa. Haniwali kiti wawanaka t'ant apakasin anunakar churañaja. Warmisti Jesus arok saskakinwa. Tatay, ukaj chiqapuniskiwa. Ukampis anunakaj uywiripan manqawipat halaqtir t'ant apuchunaksa. Manqapj chihaya. Ukat Jesus ajupar sana. Warmi, kunja hach'as iyawsañamaja. Kunjamtej munta ukamay luraspan. Ukspacha uka warmin puchapaj k'umaraptjana. Ukawhat mistosinste Jesus a Galilea qotatiaru purina. Ukatsti ma qollur makatasin qontasina.
kaukan kante Jesusak ukaro walga haqiu tantachasina. Ukarosti kayu usutanaka, huykunaka, han amparaninaka, amutunaka, walga usutanakampi irpanipjana. Jesusan hakaparu irpnokapjana, hupasti uka usutanakaruh kumaraptayanua. Hakinakasti ukunyasin walmus parapjana, amutunaka arsupana, han amparaninak kumaraptipana, kayu usurinak sartipana, huykunakas unjipana. Ukat Israel markan yusapar yupaychain qaitapjana. Jesus asti yatikirina kaparu hausana, ukat sarakina. Aka haqinakat walpun kuyap ayasta. Hupanakak kim sa uru nayam chika hapje. Hanira kiukuna manqañapas utkiti. Han manqatpach utanakapar kitanuk jerista ukaja. Takin sarkasaj qarirap haspawa. Yatikirina kapasti huparuk sapjanua. Akachekan haniu kitis hakiti. Kau kitarak ukatak hakatak mangqañ hiqatanipjasti. Jesus asti hupanakaruk hisktaska kinua. Kau qat antas uthapqtam. Hupanakasti sapjanua. Pakal qut antampi ma kau qachallampi uthapqitu. Ukatsti haqinakan ukaujar qunuraña patakiumayina. Ukatsti pakalq antampi chawyanakam apqarusin Dios harawiyus pagarana. Antanak pachino kasinsti yatiqirina kaparu churana. Hupanakasti haqina karu lakintarakina. Taqini usistasin kamang apjana. Puchunaksti paqallqu walaya puqa aptapipjana. Manqirinakasti niya pusiwaranqa chachanakanwa. Haniraki warminakasa wawanakas hakutakanti. Ukatsti Jesus haqinakar kitanukhanwa. Botir mantasin magadanchi qaru sarjana. Mateo, tunkasuqtanir halja. Fariseo nakampe, saduceo nakampe, Jesus aruja kachasipjana. Hupar yantañatakisti, Diosan hupar kitanitapan chiqatap qanancha ñapatakiwan mamus parkan unancha mayipjana. Jesus asti hupana karuq sanwa. Hayp'uto qiruq humanakaq sapqtawa. Alaqpachaq wilar tukutawa. Qaruruq suma uruniwa sas. Wiliktarusti sapqaraktawa. Alaqpachaq wali qinayrantatawa. Hichoro haniw suma urukaniti sas. Humanakatiq alaqpach unch'ukisin kunjama kanitiq urunakaq uksum yatipqstaqa. Kunjamarak hichurunakan unanchawinakap han amuyapqtasti. Dios nayraqatan han walis harnaqir akahaqinakaq ma unancha mayipqi. Ukampis haniw yaqa unanchaq Jonasan unancha patsipan churask haniti. Uksasinsti Jesus hupanakar haytanukuwayasin sarawayjana. Jesus ampi yatiqirinakapampiq Galilea qutakurkataru makatapjana. Ukampis yatiqirinakapaq t'anta apañ armasiwayapqatayna. Ukat Jesus hupanakar sana. Fariseo nakana, saduceo nakan levadurapat wal amoyasipjam. Yatiqirinakapasti hupanak kamau aruskipasipjana. T'anta hanapanitas laiku ukamsispacha. Jesus asti uk amuyasin hupanakaruq sana. Kunatsa haniut antaniiktanti sapqtasti. Kunja hukakis humanakan iyawsañanakamaja. Hanit amuyapktasti, amtasip karaktasti, pesqat antat pesqa waranqa haqir manqayataqsti. Ukat puchunak qawqa walayanak aptapipqatamsti. Hanirakit amtasiptasti, paqallqut antat pusi waranqa haqir churataqsti. Ukat qawqa walayanaktiq puchunak aptapipta uksti. Kamisarak humanakasti antat han palataq amuyapqatasti. Hanukasti sapqsmawa. Fariseo nakampina saduceo nakampin levadurapat amuyasipqam. Ukapachaw yatiqirinakapaq amuyapqana. Jesusan t'anta puqtayir levadurat han parlatapa. Hanukasti fariseo nakana saduceo nakan yatichawipat parlatapa. Jesus asti Cesarea de Filipo satchiqar purisinja yatiqirinakaparu hisk't'ana. Haqinakaq khitiw sapqis haqin yoqapatqa. Hupanakasti sapqhanwa. Yaqipanakaq bautisiri Juanao sapqiwa
Yaqipanakasti Eliasao sapjewa. Maynina kasti Jeremias sapjewa. Hanukaq yaqa profeta apachaw sapjarakiwa. Ukat hupanakar hisktarakina. Humana kasti kitiu sapjestasa? Simón Pedros de Sanwa. Humaj Cristo tatitutawa, hakir Diosan yoqapatawa. Jesús asti huparok sarakinwa. Simón, Jonasan yoqapa, kusisiñani itawa. Uxti haniu kitis humarok yatiktamti. Hanukasti alaqpachankir aukijaw yatitamja. Nayasti saraksmawa. Humaj Pedro satatawa. Nayasti aka qalqaro iglesia sait ayasi. Ukarusti handirakiu hiwanyan monañapas atipkaniti. Humarusti Diosan qapak markapan munañanin churama. Kuna lurañanakte humaj akapachan harkata ukasti, alaqpachan harkatarakiniwa. Ukampis kuna lurañanakte humaj akapachan luraikata ukasti, alaqpachan luratarakiniwa. Ukatsti Jesús hupan Cristo taphan kitir arsuphaña pataki hupanakar eoqt'ana. Jesús uka urut qaltasin yatiqirina kaparoj kunate hupan pluraskani uqananchañ qaltana. Sarakinwa. Jerusalén markar sarañaja wakisini. Ukansti marka apnaqer hilirina kampi. Sacerdote nakan hilirina kapampi. Kamachi yatichirina kampiu walt aqisiyapjitani. Ukan nayarok hiwayapjitani. Ukampis kimsuru hiwatat haktani. Uk istasinsti Pedro yaqawjar irpaqasin sapaparuki wal iuqt'ana. Akamsasa. Tatay, Dios ahanuk munkpati. Hani ukahumanpij lurasiñapakiti. Jesús asti kutikipstanisin Pedro roxana. Nayat saraqet supaya. Nayarok pantkas irihamatawa. Huma haniu Diosan amtanakap amuyiktati. Hanukasti haqinak kamakiu amuyitaja. Jesús asti yatiqirina kaparok sarakinwa. Maynitej nayar arkañ munchitoja. Hupa kipkat armt'aspan. Krusap q'ipjarpan. Ukatsti nayar arkitpan. Kititej hakañap qispiasin monaneja apt'asiniwa. Ukampis kititej hakañap nayalayko apt'asineja qispiasiniwa. Kuna askirakispa haqitakisti taqpach oraqej hupanqaspa ukat hakañap apt'asispa ukasti. Hanukaj qawqanpis ma haqej hakañap alasispasti. Haqen yoqapaj awkipan hach'a munañapampiu angelanakapampi hutani. Ukatsti sapa maynero lurata parham churani. Qanak sapsma. Akan kaptas ukat ma qawqanej haniu hiukaniti. Haqen yoqapar qapaq kankañampi hutir uñhankama. Mateo, tunka paqallqunir halja. Soqta uro qipatsti Jesús Pedro Pero Santiago Pero Juan hilapampir iriptawayasao ma hach'aqullu patar makatana. Ukansti Jesús hupanak nairaqatan qankiriu tukuwayana. Ajanupasti inthamau q'ajana. Isipasti wali hanq'ururakiu tukuwayana. Ukamaro hupanakaq Moisés Pero Elías Pero Jesús parlaskir uñhapjana. Pedrosti Jesús aruqsanwa. Tatay wali sumaw hiwasan akan katasaja. Munstawkaja kimsa chukya kawjar lurapja. Mayaj humataki, mayaj Moisésataki, mayasti Elíasataki. Pedron parlañapkamasti, malli pipki qinayaw hupanakjarok muyuntana. Uka qinaytaypitsti, ma aru istasena. Akaw munatu awajaja, nayaj huparu ajlista. Hupar ist'abham. Uk istasinsti, yatiqirina kapaj aqsarañat uraqir ajanop puriyañ kamaw kilt'asipjana. Jesús asti, hupanakar hak'achasisaw llamk't'ana. Sarakinwa. Sartapjam, han aqsarapjamti. Untapjan ukasti, maynina kaq chaqatajanwa. Jesús saparukiw unkatqapjana. Qollut saraqankasinsti, Jesús hupanakar sanwa. Haniu kitirus aka uñhawi yatiyapjatati.
kunorote haqin yuqapaq hiwatanak taipit haktkani ukurkama. Yati qirinakasti Jesus aro hisk't'ap harakinwa. Kunatarak kamachi yatichirinakasti Eliasao nairaqat hutani sapjisti. Jesus asti ukharuq sarakinwa. Eliasaq chiqapuniw nairaqat hutani, hupasti taqikun wakisht'ani, ukampis nayaq sapsmawa. Eliasaq niyaw hutqi, huparusti hani unt'apkanti, hanukasti hupampeq kunteq hupanakaq munapkan uklurapjana. Ukakipkarakiw haqin yuqaparuq t'aqisi yapjani. Ukapachaw Jesusan yatiqirinakapaq bautisiri Juanat parlas katap amuyapjana. Walha haqinakaq uthikan, ukar puripkan ukasti, ma haqiw Jesusan nairaqatapar kiltasina, ukat sarakina. Tatay, yuqahat kuyapte asimay, sapa kutiu tuku usu churayasi, ninaru, han ukah umaru liwiranti, walpun taqisi, nayasti, yatiqirinakaman nairaqataparu irpanta, hupanakasti haniu walipte ñatak chamanipkiti. Jesus asti sarakinwa. Pachasiri han wali amtani haqinaka. Kunapach kamarak humanakan piskasti. Kunapach kamarak humanakasti ch'amtu kuyapjitatasti. Akawhar ukawainar irpanipkham. Ukapachaw Jesusaq ñanqa ahayur tuqinuqasin ukawainat alisuna. Wainasti ukspachaw kumartu kuwayjana. Yatiqirinakapasti Jesusanpaq yaqawhan parlapjana hisk't'apharakina. Kunatarak ukañanqa hayur alisuñatak ch'amal nanakan hanutkapkitusti. Jesus asti hupanakaruq sanwa. Pisi iyawsañanipqatam laykua. Qanak sapsma. Ma hisk'a mostaza hata ukch'akis iyawsañanakamaq uthaspaqa. Aka qolloroq akawhat yaqachiqar hittam sapqasmawa. Qollosti yaqawharo hittaspa. Haniukunas humanakatakiq ch'amakaspati. Ukampis akañanqa hayoq Diosat maisiñampi ayunu lurañampikiw alisnukusispa. Galilea tuqin sarnaqapkipansti Jesusaq hupanakar sanwa. Haqin yuqapaq huchararanakan amparapar katuyataniwa. Huparusti hiwayapjaniwa, ukampis kimsurut haktani. Yatiqirinakarusti ukayatiyaweq walpun llakisiana. Kunapachataq Jesusampi yatiqirinakapampiq Cafarnaum satmarkar purin hapjanu kasti, tatitun utapatak qollqi aptapirinakaq Pedrun ukaru hutapjana. Ukatsti hisk't'apjarakinwa. Yatichirimaq tatitun utapatak qollqi churiti. Pedrosti sanwa. Hisa, churiwa. Ukatsti, kawkankapkantiq mayninakaq uka utar Pedron mantkipansti, Jesusaq hupar hisk't'anwa. Simón, kunhamsa uka toqit amuyta. Akapach reinakaq khitinakaros qollqinaksa yaqa churawinaksa mayeqa. Hupanakan kirinakaruti hanukaq yaqa markan kirinakarucha. Pedrosti huparuq sarakinwa. Yaqa markan kirinakaruwa. Jesus asti sarakinwa. Ukamaq hupan kirinakaq haniukuna qollqsa churañapakiti. Ukampis hupanakar han mayqt'ayañatakiq qotar saram. Ukatsti chawlla katuñ anzuelo umar haqontam. Kawkir chayutiq katkata ukan lakapan ma qollqi hikhatata. Uka qollqsti nayampita humanpit qollqi churañaki uk churanjam. Mateo, tunka kimsa qallquniri halqa. Ukapachaw yatiqirinakaq Jesusarqa k'achasisin hupar hisk't'apjana. Kitis Diosan qapak markapan wali aytat haqispaqa. Jesus asti ma wawa hawsana. Hupanak taypir sayt'ayasinsti sarakinwa. Qanak sapsma. Humanakateq hakañaman Diosarhan kutikipstapkata. Hanirak ma wawham tukupkata ukaq haniu Diosan qapak markapar mantapkatati. Yatipqam. Diosan qapak markapanja wali ayta thaqiq khititeq akapachan akawawham llamp'uchuymaniki ukawa. Khititeq sutihar akawawarham katoq kaneja nayaru katoqaskito.
Kititej nayar iya usir hisk awawanakar huchar puriyaspa ukaroja, ma hach'aqalampi kunkar chinuntasin qotamanqar haqunta tañapa wakisispa. Kunja han walis akapachatakej haqinakan huchar puriñ utjatapaja. Huchar puriñaj utjapuniniwa. Ukampis kunaki kani huchar purir haqitakeja. Ukatpi sapxmaja. Amparamatej hanukaj kayumatej huchar puriri hamastamja. Karekam ukatsti hayar liutam. Humatakej waliniwa han amparani, han kayuni hakañar mantañamaja. Paipach kayuni, paipach amparani, viñay akir ninar hakunta tañamat sipana. Hanukaj nairamatej huchar puriri hamastamja, apsusham ukatsti hayar liutam. Humatakej ch'ulla nairani hakañar mantañamaq waliniwa, pa nairan pacha viñay akir ninar hakunta yasiñat sipana. Ukamasti hanipun aka hisk'alalanakat mayniros hisk'achaphamti. Nayasti sapxmawa. Hupanakan angelanakapaj alajpachan sapuro pinio aukijan nairaqatapankasipki. Haqinyo kapasti kititej chaqkatayna ukar qispiriw huti. Kunhamsa humanakaj amuyapqta. Humanakat maynitej patak ovejanispa, ukat maya chaqayaspa ukaja, hanit llatunkan oveja haytawayasaq chaqat oveja taqir sarkaspaja. Hikhatani ukasti, hupaj uka ovejat huk'ampi kusisini, han chaqatakis uka ovejanakat sipana. Ukapach parakiwa, alajpachankir aukimaj, haniw aka hisk'alananakat kitinsa chaqañap munkiti. Hilamate hanwal luratamja, hupa saparuki hanwal luratapat parltam. Uka iyuqt amarutej istatamja, hilamanpej suman khatawa. Hanitej istkatamja, maynirusa hanukaj panirus irpasim. Ukamat kuntej arskata ukja, paninisa hanukaj kimsanisa arsusin irkatañapataki. Hanitej hupanakaros istkani ukasti, iglesian kirinakar yatiyam. Ukat hanipon iglesian kirinakaros istkaneja, diosar han iyaosir haqirham uniham. Hanukaj romatak qolqe aptapir haqirham uniham. Hanak sapsma. Kunal rañanaktej humanakaj akapachan hark'apkata ukaj, alajpachan hark'ataniwa. Ukampis kunal rañanaktej akapachan lurayapkata ukasti, alajpachan luratarakiniwa. Sabjaraksmawa, paninitej akapachan masapa amtañampi, ma kunsa diosat mayipjataja, alajpachankir aukejaj churanipjatamwa. Kaukantej paninisa, kimsanisa sutejaro tantachaseja, naya hupanak taipingtua. Ukapachao Pedro Jesus arjakachasin hisktana. Tatay hilajatej kuna hanwal saluritaspaja. Qawqa kutis huparu pampachañajaj wakisija. Paqallqu kuti? Jesus asti huparuq sarakinwa. Haniwnayaj paqallq kuti sisksmati. Hanukasti paqallq tunka paqallqu kuti sistwa. Diosan qapaq markapaq kunhamatej mariyej irnaqrinakapampi taqikun haktapiñ munkan ukarun tatawa. Kunapachatej haktapiñ qayltkana ukasti, mayne irnaqiriparu puriyanipjana, hupasti reyeroj walja qolqe manunwa. Uka irnaqiripasti, haniw kunampis phoqir hamakanti, ukat reyej huparoqsana. Aka haqir alhantapjam, warmi pampacha, wawanaka pampacha, taqi yanaka pampach alhantapjam, ukamat ukamano phoqañapataki, sas. Irnaqiristi, reyin nairaqatapar kilt'asisin hupar achikt'asina. Tatay, ma huk'a suyt'akitaya, taqpach mano phuqasqa amawa, sas. Reyisti, hupat khuyapt'ayasinwa, ukatsana, hichaq kusisitak sarjam, haniw mano haqtati, sas. Reyin utapat mishtuwayasinisti, manut pampachiyasir haqeq patak qolqi manu katayna, uka irnaqir masipampiw hikisina. Huparusti
kunkat katuntasin niya haichkatir hamausana. Manuktas uk chorjeta, sas. Irnaqir masipasti, kiltasisin achikt asina. Mahuk asuit akitaya, taqpach mano pukas kamawa, sas. Ukampis hupaq haniponiu munkanti, hanukasti manupat pokanyap kamaq karcelaro hist antayana. Hupam chica maine irnaqrinakaq uklorir unjasaq wal chuim usuyasipjana. Ukat taqi ukanak reir yatir sarapjana. Reyiste uk yatisin huparu hausayana, sarakinwa. Nyan kalorir haqi, nayak taqi manumat pampachma. Achikt asitam laiku. Hanit humach irnaqir masimat naiham koyapayasñamach wakiskanja, sas. Reyiste walpun piñasina, ukat taqpach manu pokañapkam mutuyataña patak mayina. Jesús asti akam sanwa. Hanite hilamar taqi chuima pampachkata ukaj, alaj pachankir aukejaj ukamarakiu humana kampej lurani. Mateo, tunkalla tunkanir halja. Taqi ukanak arsutatsti, Jesusaj Galileata Judearo sarjana. Jordan jawirat intijalso kurkataru. Walja haqinakaw huparoj arkana. Ukansti usutanakaru kumaraptayana. Ukapachaw farasiunakat maininakaj Jesusar hakachasisin hupariant anyatak hisktapjana. Ma chachaq warmi pampi, ma kunas halqtakispati. Jesús asti ukharoj sarakinwa. Hanit humanakasti Diosan qillqatanakap uñhatapktasti. Ukansti siwa. Diosaj qayltan chacha warmi irnoqawayi, sas. Sarakinwa. Ukat chachaq aukiparo, taikaparo, haitano kusin warmi pampi mayachasjani. Panpachanisti ma hanchirokiu tukhani, sas. Ukamasti haniu panik hapjiti, hanukasti mayaki hapjiwa. Kuntej Diosaj mayar tukuiki ukha, haqe haniu halaqtay kaspati. Hupanakasti hisktasipka kinwa. Kunatarak puesisasti, halaqtan qilqat warmi luqtasin, haytan kun yatichansti. Jesús asti sarakinwa. Humanakan qala chuymanitam laiko Moisesaj warmimpi halaqtañ hayta wayapqtam. Ukampis qayltanja hani ukamakanti. Nayasti sapqsmawa. Khititej warmiparo wachoqa hucha han lurikipan apanukuja. Ukat yaqampi haqichasija. Uka haqej wachoq hucha luri. Yatiqirina kapasti Jesús aroj sapjanwa. Ukarutej machacha warmej purchi ukaja. Walispa ujan haqichasiñapaja. Jesús asti sarakinwa. Haniu taqenis uk amuyapkiti. Hanukasti khitinakarotej Diosaj amuyt achurki ukanakakiu amuyapji. Kunayman amuyunakaw haqin han haqichasiñapatakej utji. Yaqipchachanakaj han haqichasiñatakiu yuri. Yaqiparusti haqinakaw han haqichasir tukuyi. Yaqipanakasti Diosan qapak markapar munasitaplayku han haqichasis hakapji. Khititej uk amuychaja ukam amuypan. Ukatsti wawanakaru Jesusan ukar irpanipjana. Hupanak har ampara pampe lo qatañapataki. Hupanakatak Diosat mayiñapataki. Yatiqirina kapasti uk unjasin wawanak irpanirinakaru toqenuqapjana. Jesús asti sarakinwa. Wawanakaj nayan ukar hutasippan sama. Han hark'aphamti. Diosan qapak markapaq hupanak hamankiwa. Jesús asti ampara pampi wawanakarlo qatana. Ukatsti yaqa tuqiru sarawayjana. Ukapachaq mawaynaw Jesusan ukar hutana. Hupasti hisktarakinwa. Yatichiri. Kuna askinak lurañajas wakisi. Wiñay hakañ qatañatakiqa. Jesús asti huparoj sanwa. Kunatsa kunatej askiki ukhat hiskt'ista. Dios sapakiu askej utji. Ukampis viñay hakañerotej mantañ monstaja kamachinak poqa. Waynasti sarakinwa. Kaukir kamachinaksa.
Jesus asti ukharuq sanwa. Han hiwayamti, han wachoqa hucha luramti, han luntatamti, hanirak hitrus k'arintamti, aukimaro taikamaro hach'ancham, haqimasimarusti huma kipkarham munasirakim. Waynasti ukharuq sarakinwa. Taqi ukakamachinak puqasktuwa, kunan blurañajas wakisi. Jesus asti sanwa. Humateq chiqap haqiy munstaqa, saram, taqi yanakam alharam, ukatsti han kunani nakar churam, ukamat alaqpach markan suma yanakaniyata, ukatsti nayar arkita. Waynasti uka arunak istasin wali llaktata usarjana, wali qamirita playko. Jesus asti yatiqirinakaparuq sarakinwa. Qanak sapqsma, ma qamir haqin Diosan markapar mantañapaq wali ch'amaniwa. Sapqaraks mawa, yauri nayra cheqa ma camellon mistoñapaq huk'amp hasakiwa, ma qamirin Diosan qhapaq markapar mantañapat sipana. Ukistasinsti yatiqirinakapaq walmus parasipjana, sapqarakinwa. Ukamasti, kitikire qespitaspasti. Jesus asti hupanakar untasin-sana. Haqina katakej taqikunas walich amawa, ukampis Diosatakej haniuch amakiti. Pedrosti ukharuq sanwa. Tatay, nanakaj taqikunanakatej uthapkitan, ukanak apanukunisaw humar arkapqsma. Kunarak katuqapqasti? Jesus asti hupanakaruq sanwa. Qanak sapqsma. Kunapachatej taqikunas machaqaptkani, haqin yuqapas qhapaq qonuñapqar qont'askani ukhaqa, humanakan nayar arkatam laykuq tunkapayan qonuña rurakiyu qont'asipqata, Israelan tunkapayan ayllupar taripañataki. Ukatsti taqi khitinakatej naya layku haytanukuni, utanakapa, hilanakapa, kullakanakapa, taikapa, aukipa, wawapa, oraqinakapa, hupanakaq ukanakat sipan patak ukampi katoqapjani, ukatsti wiñay hakañ katoqapjarakini. Ukampis khitinakataq hichurun nayranki hupanakatqa, waljaniu qipankapjani, qipankirinakatsti waljanirakiu nayrankapjani. Mateo, patunkir halja. Diosan qhapaq markapaq ma hach'a yapunimpi sasiwa. Hupasti waliwiliktaw uwayapup irnaqirinak thaqir sari. Irnaqirinakampi parlt asasti ma urun irnaqatat qawqa qullqiteq churañaki uk churañatakiw arsu. Ukatsti uwayapupan irnaqiriw hupanak khiti. Yapunisti niyachika uru haq'aw wasitat mistuna. Ukatsti plazan inaskir haqinak uñijana. Hupanakarustisanwa. Humanakaq uwayapujar irnaqir sarasipkam. Qawqatej wakiski uka churapjarakima sas. Hupanakasti sarapjanwa. Yapunisti niya chika uru wasitat mistuna. Ukatsti niya hayp otoqeroq wasitat mistus kakinwa. Hupanakampisti uka kikpa lurarakina. Ni hayp unthan ukasti wasitat plazar mistora kikina. Ukansti inaskir haqinak hikhatana. Ukat hupanakar hisktana. Kunatarak taqpach uru han irnaqas akankasiptasti sas. Yapuni rusti sapjanwa. Haniu kitis irnaqir achikasip kituti sas. Ukat yapunek hupanakar sana. Ukamaq uwayapujar irnaqir sarasipkam sas. Niya ch'amaktapi hayp'urusti yapunek yapu lurayir hiliri paru sana. Irnaqirinakar hausam. Ukatsti irnaqatapat qollqi churham. Qhipa irnaqirinakat qayltasa, nayra irnaqrinakar tukuyasa sas. Ukapachaw hayp otoqir irnaqiri mantrinaka hutapjana. Hupanakasti uru phoqatas irnaqapkaspa ukamaw qollqi katoqasipjana. Ukatsti uru qayltatpach irnaqrinakaw mantanipjana. Hupanakasti uk uñhasaq
hilpach qolqi katoqañ suyapjana. Ukampis hupanakaq qawqatej ma orun irnaqatat churañaki ukak katoqasipjana. Ukam katoqasisasti yapuni takiw arusipjana akamsas. Qhipatoqir purinipki uka irnaqirinakaq ma huk'akijay irnaqapqcheqa. Humasti hupanakaruq nanakar hamaw pachpak churaraktaqa. Nanakaq wali ch'am tukupqta. Urpachaw lupimpisa luphayasipqta sas. Ukampis yapunej hupanakat mayniri roqsanwa. Hilata. Haniw kuna ñanqsa lurqsmati. Hanit humanpej qawqa qolqtej ma uro irnaqawit katoqkata uk palqtanja. Irnaqatamat qolqi katoqasisin hank'ak sarqam. Nayaw ukam lurañ munta qhip irnaqir hutkis ukaruq humarham churaña. Handit qolqejampej kuntej nayaq munkta uk lurañajaq wakiskito. Hanukaq hanich humatak suma chuymanitaqaq waliki sas. Ukamasti qhipankirinakaq nayrankaniwa. Nayrankirinakasti qhipankarakiniwa. Hawsatanakaq waljaniwa. Ajlitanakasti huk'anikiwa. Jerusalén narsarkasinsti, Jesus tunka payan yatiqiriparo takintanta istana. Ukat hupanakaroqsana. Humanakaq uñihapqtawa. Hichaq Jerusalénaro makatasipktan. Haqen yuqapaq sacerdotenakan hiliri pampiro kamachi yatichirinakanpir katuyataniwa. Hupanakasti hiwayañatakiw huchanchapjani. Huparusti yaqa markankir haqinakaru katuyapjani. Hupanakan hupat larusipjañapataki. Nuujapjañapataki. Cruzar ch'akatapjañapataki. Ukampis kimsur hiwatat haktanjani. Ukapachasti Zebedeon yuqanakapan taykapawpani yuqapampi Jesusan ukar hak'achasina. Ukatsti achikt'asiñatakiw kilt'asina. Jesusasti huparuq hiskt'anwa. Kuns munta. Hupasti sanwa. Humaj rit quntz'askata ukaj. Akkapani yuqajaruq human hak'amaruy quntz'ayarapita. Mayniruq kupi hamaru. Maynirusti ch'iqa hamaru. Jesusasti ukharuq sarakinwa. Humanakaq haniw yatipktati kuntej mayipta ukja. Kawkir k'allku umtej umtka uk umt'apjasmati. Hupanakasti sapjanwa. Umt'apjeristwa. Jesusasti hupanakaruq sarakinwa. Chiqpachansa humanakaq umt'apjatawa. Ukampis kupe jajaro hanukaq ch'iqa jajar qont'añja haniw nayan churañaq waqt kituti. Hanukasti khitina katakitej awkijaq wakiki ukana karukiw churasini. Tunka yatiqirinakasti uk ist'asin pani hilasulkatakiaq walphiñasipjana. Jesusasti hupanakar hawsasin sanwa. Humanakaq yatipqtawa. Huchararanak taypinja marka apnaqirinakaq wali qhuru chuymanpiw haqina kapar apnaqi. Hach'a hilirinakasti hupanakaruq munañanitap uñasht'ayaraki. Ukampis humanak taypin hani ukamañapakiti. Hanukasti khititej humanak taypin hach'añ munki ukaq mayninakar loqtañapawa. Khititej humanak taypin hilankañ munchaqa mayninakan loqtiripar tukuñapawa. Haqen yuqapaq haniw loqtayasir hutkiti. Hanukasti taqenir loqtiriw huti. Hakañapsa haqinakar qhispiañatak loqtasiriw huti. Kunapachetej Jesusaq yatiqirinakapampi Jericó markat mistkanu kaqa walja haqinakaw huparuq alkapjana. Pani huyku haqinakaw takin qont'atasipkana. Jesusan ukawja saraskir ist'asinja Jesusaruq hach'at art'apjana. Tatay, Davidan yuqapa, nanakat kuyap t'esipjita. Haqinakasti ukam arnaqapqipan amuk t'apqañapatakiw tuqinuqapjana. Hupanakasti huk'ampi hach'at art'apjana. Tatay, Davidan yuqapa, nanakat kuyap t'esipjitaya. Jesusasti ukaw harusayt'ana.
huykuna kar hawsasinsti hisk't'anwa kun lurañaqsa humana katak munapqta hupana kasti saphanwa Tatay, unhañ munapqta. Jesus asti hupana kat khuyapt'ayasisin nayrana kap llamk't'ana huykuna kasti ukspachaw unhapjana ukatsti Jesus aru arkapjana. Mateo patung mayanir halja kunapachetiq Jerusalén marca hakan kapjan ukasti Olivos qullu hakanki uka Betfagé sat markaru puripjana Jesus asti ukawhat pani yatiqiriparu kitana akamsasa ka unkatasi hisk'a markar sarapjam ukansti ma qacho asnoro hisk'a asno qallupam chint'ata askir hikhatapjata harara sinsti nayatak irpanirapipjita ukat khitisa kun sapjatamja humana kaq sapjam tatito muni ukatsti hank'akiw irpayanirapjatam sas taqi akanakasti kun hamtiq Zacarias profeta qillqawaykatayna ukarjamaw puqasiskana Jerusalén markaroq sapjam uintapjam human reyimaw ma asnhat hutaski llampu chuymani ma hisk'a asno qallqata khumuñ uywan qallupjaru yatiqirina kapasti kun hamtiq Jesusaq hupanakarsiskatayna ukamarjamaw sarasin lurapjana uka qachu asnurusti qallupampach irpanipjana hupanakasti isinakapampiu asnuruq hanjatapjana Jesusasti uka asnjarulatqtawayana haqiq walhapuninwa mayninakaq isinakap thakiruq hant'akt'apjana yaqipanakasti qoqanakat layminak kuchuqasaw thakhar hant'akt'apjarakina Jesusan nayrapa qhipap saririnakasti akamsasaw art'apjana David riyen yoqapa qispiyapjita qollanapan tatitun sutipar hutirija alaqpachankir diosay qispiyapjita kunapachatiq Jesusaq Jerusalénarmantkan ukasti markpachaw ch'aqtapjana walhanirakiw hikt'asipjana hitirak aka haqesti haqinakasti sapjano Galilea uraqina Nazaretankir Jesus profetawa Jesusasti Diosan utaparmantasin taqi ukan alhirinakampiru alasirinakampiru anqar alisuna qolqiturka sirinakan uchasiñanakap liwinukuna paloma alhirinakan qonoñanakap haqurpayana ukat sarakina qillqatan hasiwa utaqasti Diosat maysin utasataniwa ukampis humanakaq luntatanakan putup tukuy hapqatataqa ukansti huykunakampi kayu usutanakampiu Jesusar hak'achasipjana Jesusasti hupanakaruq q'umaraptayanwa ukampis sacerdotinakan hilirinakapampi kamachi yatichirinakampiq waltitipjana ukamusparkañanak luratapunijasaq wawanakan tatitun utapan hach'at tatitur yupaychapqatapatsa ukat Jesusaruq sapjana uka wawanakan arnaqasitap ist'atati Jesusasti hupanakaruq sarakinwa hisa ist'tua ukampis hanit uka toqit qillqatanak uñhatapktasti ukasti akamsiwa hisk'a wawanakan lakapata ñuñuskir wawanakan lakapata hach'anchañ arunak mistuytaqa ukatsti Jesusaq Jerusalén markat Betania markaru sarjana uka arumasti ukan qhiparana qhiparmantisti Jerusalén arkutin kasaw Jesusaq manq'ata utqayasina taki hak'an ma igo qoqa uñijana ukar hak'achasisinsti haniw ma acha hikqatkanti hanukasti laphinakak uñijana ukat Jesusaq uka igo qoqaruq sana hanipun mayampis achu churamti ukspacho igo qoqaq wansuwayjana ukam uñijasinsti yatiqirinakapaq walmusparapjana Jesusaruq hisk'tapjarakina kunatarak aka qoqasti maki wansuwayjisti Jesusasti hupanakaruq sanwa qanak sapqsma humanakantiq iyawsañaq utjaspa hanirak Diosan ch'amapatsa pacha sipkasma ukaq
Haniunayaq kuntej lurukta ukak lurap kasmati. Hanukasti ka qollurotej onuqtam. Hach'aqotar liberantam sapjasmaja luras ispawa. Taqi kuntej iyawsan chuymanpi Diosarma isipkata ukja kato qapjatawa. Uka qipatsti Jesusaq tatitun utaparo mantana. Ukan yatichkipansti sacerdote nakan hiliripampi. Judío nakan hiliripampi uhupar hakachasisin hisktapjana. Kuna munañalniñampis humaq uklurtaja. Kitirak uka munañalnin churtamsti. Jesus asti hupanakaruq sanwa. Nayaq ma hiskta humanakar hisktap harakima. Kitis Juanaroq bautizañapatak kitani. Haqina kati hanukaq Diosach. Hichaq sapjitaya. Ukat nayaq kuna munañaniñampitej ukanaklurukta uk sapjarakima. Ukam istasinja hupanak kamauch ahwan qaltapjana. Diosao kitani sañanija. Kunatsa huparojan iyausapjta. Sistaniwa. Hakinakar aksaratasatsti. Haniu hakinakan kitanitao sisksnati. Juanaj Diosan profitapatap takinija yatipjeja. Ukat Jesus aruq sapjana. Haniu nanakaj yatipkti. Jesus asti hupanakaruq sarakinwa. Hanirakiunaya sapkirismati. Kuna munañaniñampitej akanaklurukta uk. Jesus asti hupanakaruq hisktana. Humanakaj kamsapjas masa. Ma haqej pani yoqaninwa. Ukat mainiri roxana. Wawai. Uwaya pujar irnaqir saram. Sas. Yoqapasti huparoxanwa. Haniu sarkiristi. Sas. Ukampis qipat amuyt asisin sarana. Uka qipatsti sulka yoqaro uka kipka sarakina. Hupasti aukiparoxanwa. Sarawa. Sas. Ukatsti haniu sarkanti. Uka paninitja kaukiris aukin monanya pluranja. Hupanakasti sapjanwa. Nairiri kis ukawa. Jesus asti hupanakaruq sanwa. Hanak sapsma. Romatak qolqe aptapirina kampi. Walja chachana kampi sarnaqir warmina kampi humanakat nairakat Diosan qapak markapar mantapjani. Bautisiri Juanaj aski hakain taki yatichiri uhuti. Humanakasti haniu huparoq iyaw sapktati. Ukampis romatak qolqe aptapirina kampi. Walja chachana kampi sarnaqir warmina kampej iyaw sapjiwa. Humanakasti ukanak uñihkasinsa haniu hupar iyaw señatak kutikipstapktati. Istapjam aka yaqa amuytawi. Ma haqi utjana, oraqi parusti, uwa alinak ayruntana, ukatsti uyuchrantayarakinwa, uwach irwañ wakichana, ukanak unjañatakisti, ma torre lurana. Hupasti yapuchir haqinakaru waki yapuchapjañapatak churawayana, ukatsti haya markaru sarjana. Kunapachatej yapu aptapin pachaj purinkan ukasti, uywatanakaparu kitana, yapuchirinakat qawqatej hupar waktkan uk mayiri. Yapuchirinakasti kitat uywatanakaroq katuntapjanwa, mayniroq nuwjapjanwa, maynirosti hiwayapjanwa, maynirosti qalampiuk upjapjana. Yapunisti nairirit sipansa walja uywatanakampi kitana. Yapuchirinakasti hupanakaroq uka kipka lurap harakina. Ukatsti yapunej hupan yoqaparu kitana. Yoqajaroq aqsarap haniwa sas. Yoqapar uñjasasti yapuchirinakaj hupanak kamau arust asipjana. Akajay oraqi katoqereja. Hiwayapjañani ukatsti oraqipaj hiwasanjaniwa sas. Hupanakasti ukspachaw yapunin yoqaparoq katuntapjana. Yaput anqajar iripsusaw hiwayapjana. Jesus asti hupanakaru hisktana. Hichasti kunapachetej yapune hutkani ukaj kuns lurani uka yapuchirinakampeja. Hupanakasti sapjanwa.
Han kuyapt'aya sisawukañanqa haqinakaruq hiwarayani. Uba yapupste yaqa yapuchirinakaru churjani. Achunakat qawqate hupar waktki ukkatuir yapuchirinakaru. Jesus asti hupanakaruq sanwa. Hani punit kunapachas qillqatanak ullarapkta. Uka qillqatanakasti siwa. Utachirinakan apanukut qalaq aski qalaro tukhi. Tatitu ukamluri ukat musparat uñihasipqtan. Sas. Ukatpi sapqsmaqa. Humanakatqa Diosan qapaq markapaq apaqataniwa. Ukatsti taqikunan hupar ist'ir markaru churasini. Uka qalqar liwqattiriq t'unhataniwa. Ukampis qalatiq khitiros halqattaniqa ñut'u tukuyani. Sacerdote nakan hilirinakampi, farisi unakampisti, ukanak istasaq hupanakat ukan parlatap amuyasipqana. Hupanakasti Jesus aruq katuntañ munapqana. Ukampis haqina karu aqsarapqana. Haqina kan Jesusar profetat uintapqataplayku. Mateo, patunka payanir halja. Jesus asti wasitat uintasiwi tuqit hupanakaruq yatichan qaltana. Sarakinwa. Diosan qapaq markapaq kunhamatej mariyej yuqapar haqichañatak maman q'awi wakichayki ukarun tatawa. Uywatanakaparo haqicha sibir hawsayatanak hawsir khitana. Ukampis hupanaka haniw hutañ munapkanti. Yaqa uywatanakaparo wasitat khitana akam eyuqt'asa. Hawsayatanakar sapqam manqaq wakisht atajiwa. Suma wakanaka liq'i uywanakas khariratajiwa. Taqikuna wakichataji manqawir hutapqpan sas. Ukampis hawsayatanaka haniwisht asipkanti. Hupanakat mayniriq yapup unjiriw sarjana. Mayniristi alhasiña paru sarjana. Maynina kasti reyen uywatanakaparuq katuntasin hiwayañ kamaw nuhapjana. Ukiatisinqa reyaqwal phiñasina. Ukat soldado nakaparuq khitana. Uka hiwayir haqinakar hiwaraya niñapataki. Markaparus ninampi phichanta ñapataki. Ukatsti uywatanakaparuq sarakinwa. Haqicha siwitakej taqikuna wakichata. Ukampis uka hawsayat haqinakan haniw hutapqañapaq wakiskiti. Ukamasti thakinakar mistopqam. Qawqanirutej hikhatapkata ukanakar haqicha siwir hawsanipqam sas. Uywatanakasti thakinakaru mistopqana. Qawqanirutej hikhatapkan ukanakaru tantasht'apqana. Wali hanwali haqinakaru hawstapipqana. Haqicha siwi utasti hupanakampiu phoqantasina. Reyisti hawsayatanakar uñihiriw utar mantana. Ukansti ma haqiru han haqicha siwi isin uñihana. Huparusti sanwa. Hilata. Kunhamatarak akarusti han haqicha siwi isin mantantasti. Sas. Hupasti amukiw istana. Ukatsti reyej uywatanakaparusana. Kayumpita amparampit ñach'antas anqach amakar haqunukupqam. Ukan wararini laka ch'aksa t'urusirakini. Walhaniw hawsatanakaqa ukampis aqllitanakaq huk'ani kiwa. Uka qhipatsti fariseonakaq Jesus arpant hasiyañatakiw arust'apqana. Ukhat hupar huchanchañataki. Ukatsti Jesusan ukaruw kitapqana. Ma qawqa fariseonakampi Herodesar arkirinakampi, akam sañapataki. Yatichiri, yatip tuacheqa arsur haqetama, taqikunan Diosar haysanjat yatichatama, kun saqeq yatichawimat saspan, ukar human han yaqatamsa, hichaq sapqetaya, cesarar qoyqe churañaq walikiskiti, hanuka hanicha. Jesus asti hupanakan hanwali amtañani phatap amuyasin, hupanakar sarakina. Ari chuyman haqinaka. Kunatsa humanakaq nayar aynasht ayir hutapqta. Impuesto churañ qolqi uñasht ayapqita. Hupanakasti ma qolqi churapqana. Jesus asti hupanakaru hisk'tana. Khitina hanupasa. Khitin sutipas aka qolqin qillqataqa. Hupanakasti sapqanwa. Cesarankiwa. Jesus asti hupanakaruq sarakinwa.
Cesaranki ukha cesarar churapkham. Diosankis uksti diosarurak churapkham. Fariseo una kasti uk istasin walmus para phana. Ukatsti saraway kaphanwa. Ukurura ki usado si una kat yakipanaka Jesusan ukar hutaphana. Hupanakasti haneu hiwatanakan haktanyap iausapkanti. Ukat Jesusaro hisktaphana. Yatichiri, muisisaksanwa. Mainiti hanwa wani hiwaniha. Sulka hilapaw ihma warmipampeh hakichasinyapa. Hiwir hilapan sarakiriphan chakayanyataki sasa. Nanak taipinha, pakal ko hila sulka uthana. Nairir hila hakichasiwa. Ukakipatsti, hanwa wani uhiuhana. Ihma warmipasti, sulka hilapampyo hakichashana. Payir hilampeh pachparaki ulurasina. Kim sir hilampisa, ukamaraki ki ulurasina. Pakal kun pachampiu ukam lurasina. Ukakipatsti, ukawarmi hiuharakinwa. Hiwatanaka haktikani uka urusti. Akawarmi kaukirin warmi paharakinisti. Pakal kun pachahay hupampeh hakichasipchiha. Jesus asti hupanakaruxanwa. Humanakah wali panthatapkhtawa. Qillqata naksa Diosan ch'amapsa han unt'apkhatam laiku. Kunapachatej hiwatanakah haktkan ukhaja. Haniu chachanakampi warminakampeh hakichaskhaniti. Hupanakasti alajpachankir Diosan angelanakap jama haniwa. Hiwatanakan haktañapatsti kunhamtej Diosajsiski uk hanit uñhatapktasti. Nayaj Abrahamana, Isaacana, Jacobon Diosapatwa, sano. Diosaj haniu hiwatanakan Diosapakiti, hanukasti hakirinakan Diosapawa. Taki ukanak istasinti, hakinakak Jesusan ukam yatichatapato walmus para phana. Fariseo unakasti, Jesusan saduceo unakar amuktayatapiatisinja, tantaist asiphanwa. Hupanakat mainiriak kamachi yatichirinwa. Hupasti yantaña takiu Jesusar hisktana. Yatichiri, kaukir kamachis takitsipan wakiskir kamachiha. Jesus asti huparuxanwa. Tati Dios amaru munata, taqi chimamampi, taqi ajayumampi, taqi amuyumampi. Akiriu takitsipansa wakiskir hach akamacheja. Payir kamachisti ukar untatarakiwa. Haqima simaroj humakip karham munasim. Akapa kamachi arunakhar utayataw Moisesan yatichawi pasa, profeta nakan yatichawi nakapasa. Fariseo nakan tantash atasip kipan Jesusaj hupanakar hisktana. Kitiu Kristoj sabhtas humanakaja. Kitit huteriu sabhtasa. Hupanakasti sabhanwa. David reyen wila masipat huteriwa. Jesus asti hupanakaruj sarakinwa. Kunat sa Davidah qolyana hayon amoyt ayataj tatito sanja. Davidah akam sanwa. Tatito jaroj siwa. Kupe jajar kontasim. Unisirina kamar atip hanyaj kama sas. Davidah te huparoj tatay sischeja. Kamisarak Davidan waopas pasti. Ukaro haniu kitisma arsa ars kaphanti. Ukurut uksaroh haniraki ukitis Jesusaro huk'amp hiskinmun kaphanti. Mateo, patun kimsanir halja. Uka kipatsti, Jesusak taqi hakinakampiro yatiqirinakapampiru usana. Kamachi yatichirinakampi fariseo nakampej Moisesan yatichawinakap yatichanyatak uskutapjewa. Ukamasti, hupanakar haisapjam. Kuntej saptam taqi ukanak lurapjam. Ukampis hupanakam han lurapjamti. Hupanakasti may arsupji ukatsti yakharak lurapji. Hupanakar han pokay lurañanakampiu haqinakar taqisiyapji. Ukarusti haniu maluk anampis yamtañ munapkiti. Haqen unjaya señatakikiu taqikunsa lurapji. Parana kaparo, amparana kapar Diosan arunakap qeylqsut apañak munapji.
hacha chaqchan isinakampi istapi sinyak munapqi. Manqawinakansti nairir qonuñanakan qonuñ munapqi. Sinagoganakansa hilirinakan qonuñanakapan qont'asiñ munapqi. Takinakansa taqi haqinakamp arunta yasiñ munapqi. Yatichiri sayasiñ munapqaraki. Humanakasti haniu yatichiri sayasipqañamakiti. Humanakaq hila purapqtawa. Mayniki uyatichireqa hupasti Cristowa. Hanirak akapachan kitros auki saphamti. Humanakan masapa aukikiu utji hupasti alaqpachankiwa. Hanirak hiliri sayasiphamti. Cristo sapakiu hilireqa. Humanakat hiliriki ukaq taqinir loqtañapawa. Kitita hacha tukani ukaq hishk'achataniwa. Ukampis hishk'achataki ukasti hach'anchataniwa. Kamachi yatichirinaka, fariseonaka, k'ari chuymaninaka, kamasht'apka kita. Humanakasti yaqhanakan han mantañapatak alaqpach punko hisht'antapqtaqa. Haniu humanakas mantapktati, hanirakiu yaqhanakarus mantayapktati. Humanakaq ihmanakaro utanakap aparapqtaqa. Uka hanwali lurawinakam imt'añatakisti hach'amayesiwinak lurapqtaqa. Ukam lurapqatamatqa hach'amutuyawi katoqapqataqa. Kamachi yatichirinaka, fariseonaka, k'ari chuymaninaka, kamasht'apka kita. Humanakaq ma arkir hikqatañatakiq qotanjama wañanjam muytapqtaqa. Hikqata sinsti uka haqiruq humanakat-sipan huk'ampi infiernor sarirtukuyapqtaqa. Kunakikan humanakatqa huyku irpirinaka. Humanakaq sapqtawa maynitaq tatitun utaplayku juramento lurchiqa. Hani ukaq kunakisa. Ukampis tatitun utapankir qorilaykutaq juramento lurchisti uk phoqañapawa sas. Han amuyun huykunaka. Kunas huk'amp wali wakisireqa. Qoriti hanukaq uka qorir qollantu kuyir tatitun utapacha. Ukasli humanakaq sapqaraktawa. Maynitaq altar layku juramento lurchiqa. Ukaq haniu kunakisa. Ukampis altarankir loqta laykutaq juramento lurchisti uk phoqañapawa sas. Huykunaka kawkiris huk'amp wakiskireqa. Loqtati hanukaq uka loqtar qollantu kuyir altaracha. Kititaq altar layku juramento loreqa. Altar patan utki ukanakampit juramento luri. Kititaq tatitun utaplayku juramento loreqa. Haniu tatitun utaplayku kit juramento lurkeqa. Hanukasti Dios layku luri. Diosan ukanka taplayku. Kititaq alaqpach layku juramento loreqa. Diosan qonuña playku juramento luri. Ukan qont'atakis uka Dios layku luri. Kamachi yatichirinaka, fariseonaka, k'ari chuymaninaka, kamasht'apka kita. Humanakaq menta, anis, comino uka achunakat sapa tunkatmaya churapqtaqa. Ukampis kamachin yatichawiparuq haniu yaqapktati. Cheqapar uñhaña, khuyapa yasiña, cheqpach haqeña. Ukanak lurapqañama wakiseqa. Han mayanak lurañ haytanu kusa. Huyku irpirinaka. Humanakaq ma hishka chichillankan vino umt'añar halant kipansa apsupqtawa. Ukampis kamilloroq ukampach manq'antapqtaqa. Kamachi yatichirinaka, fariseonaka, k'ari chuymaninaka, kamasht'apka kita. Humanakaq anqaqaq qerunaksa chuwanaksa piskurapqtaqa. Ukampis manqaq luntata siñampi, mich'a siñampi phoqantataskiwa. Huyku fariseo, nayraqataq qero manqaqampi chuwa manqaqam pisksuñamawa. Ukamat anqaqapaq q'oma harakini. Kamachi yatichirinaka, fariseonaka, k'ari chuymaninaka, kamasht'apka kita. Humanakaq anqaqatqa han q'osuma
k'achachat amay imawir untataapqtawa. Ukampis chuymanakamaj hiwatanakan thuksanta ch'akanakampi phoqantataapqtawa. Akamaapqtaw humanakaja. Unkatataq anqaja q'oma haqinakaw tukupqtaja. Ukampis chuymanakamaj hanwali lurawinakampi ñanqa amtañanakam phoqantataskiwa. Kamachi yatichirinaka, fariseonaka, k'ari chuymaninaka, kamacht'apkakita. Humanakaq profetanakan imawi plurapqtaja, aski haqinakan amay imawinakap k'achachapqtaja, ukatsti sapqtawa. Hiwasanakatej awkinakasan urunakapan hakap hasanja, haniu profetanakan hiwañap munapkasanti, sas. Ukam arsusasti, humanak pachaw profetanakar hiwayir haqinakan wawanakapapqatam unt'asisipktaja. Hichaq kuntej naira awkinakamaj lurañ qayltawaykatayna uk lurañ tukuyapqam. Asirunaka, katari haqinaka, kunjamarak manqapache mutuyawit haltapqatasti. Hichaq ukatpi nayaq humanakaroq profetanaka yatichrinaka amuyt'inak hitaneja. Ukampis humanakaq hupanakat yaqipanakaroq ch'akatasin hiwayapqata. Maynina karusti sinagoganakan nuujapqata. Ukatsti marka arknaqapqarakita. Ukamasti han huchan haqinakan hiwaratapat humanakaw huchanchatapqata. Abel sat aski haqit qayltasa, Berikiasan Zacarias sat yoqapkama. Huparusti humanakaw Diosan utap altartaypin hiwayapqtaja. Qanak sapqsma, taqi uka lurawinakatqa, hichur hakirinakaw mutuyawi katuqapqani. Jerusalén, Jerusalén, profetanakari hiwayir marka. Diosan kitanitanakapar qalampik ubhir marka. Qawqa kutiwnayaq wawanakamar antapin munayata. Kunhamtej wallpaq chiwchinakap cheqamanqipar antapiski ukama. Ukampis humanakaq haniw munapqtati. Untapqam, utamaq q'ala tukkataniwa. Ukatsti sapqsmawa. Hichurut uksaroq haniw unhapkitatati. Kunapachatej tatitun sutipar hutirij qollanapan sapkata ukurkama. Mateo, patunka pusinir halja. Jesusaq tatitun utapat mistusinkan ukapachaw yatiqirinakapaq hupar hak'achasisin uka utanak uñayst'ayapqana. Jesusasti hupanakaroq sanwa. Taqi ukanak uñihapqtati, qanak sapqsma. Aka uhanja haniw ma qalasa yaqa qaljar qiparkaniti. Qalat unijataw unijasini. Ukatsti olivos qolluru sarjapqana. Ukan Jesusaq qont'asina. Yatiqirinakapasti Jesusar hak'achasisin hisk't'apqana. Nanakaq yatiñ munapqta. Kunapacharak tatitun utapasti q'ala tukhata uñhasinisti. Kuna uñancharak human kutaniyam yatiapqitanisti. Ukamarak akapachan tukusin urupatsti. Jesusasti hupanakaroq sarakinwa. Wal amuyasipqam, han kitimpis sallqayasipqamti. Wal haniw nayan sutijar hutapqani, nayatwa Cristoja, sas. Hupanakasti wal haniru k'arintapqani. Humanakasti taqichiqan ch'aqwañanakan uthatap ist'apqata. Ukampis haniw aqsarapqatati. Taqi ukanakaq phoqasiñapapuniwa. Ukampis hanira ukaq tukuyakiti. Ma hach'amarkaq yaqa hach'amarkampiw nuwasini. Ma markasti yaqa markampiw ch'aqwani. Ukapachaw manq'at pisht'añanaka. Kunayman usunaka. Oraq khatatinakaq taqichiqan uthani. Taqi ukanakasti hach'at aqisiñan qayltapakiskiwa. Humana karusti nuuhañataki hiwayañatakiw katuyapqatam. Taqi haqinakarakiw nayar arkapqatam laykoq uñisipqatam. Uka urunakansti walhaniw nayar iyawsatanakap chaqtayasipqani. Purapat uñisisipqani. Purapat alhantasipqani.
walha k'ari profetanakaw sartani, hupana kasti walhaniro salqhapjani. Ñanqan wal mirantatap laikusti, haqinakaq walhaniw hupanakam munashinja chaqtayasjani. Ukampis khititeq tukuykam saitkani ukakiu qhispiyatani. Diosan qhapaq markapat suma yatiyaweq taqe oraqpachan yatiyasine. Taqpach haqinakan uk yatiña pataki. Ukapachaw tukuyaq purinini. Daniel profetaq kuna hanwali lurawiteq tatitun utapan luraskani uka toqet qillqana. Kuna pachateq humanakaq Daniel profetan qillqata parham qollan chiqana ñan qalurin uthantasir uñihapkata ukaqa ullart'iriq sum amuypan. Judean kirinakaq qollunakar haltqapqpan. Utapatan kiristi yanakap apsusiriq han saraqanpati. Pampan kiristi isip aptasirikis utar han kutinpati. Kun hallakkañanisa ukurunakan usur haqi warminakatakeqa. Hanukaq ñuñuskir asu wawaninakatakisa. Humanakaq Diosat mayipqam. Han thaya pachana. Handirak sábado urunsa haltañanakaman waqt'aña pataki. Ukurunakanja hacha t'aqisiñanakaw uthani. Ukat aqisiñanakasti haniw akapach luraski ukat aksar unjaskanti. Hanirakiw uka qhipatsa ukat aqsiñaq unjaskaniti. Diosatej uka urunak han hisk'aptaykaspa ukaja haniw kitis qhispiyas kaspati. Ukampis ahlita nakapar munata playku Diosaj uka urunak hisk'aptayani. Ukampis maynitej humanakar sapjeristam. Akajay Cristoja. Hanukaj kayajay Cristoja. Sasaja. Ukaroq han iyaw sapjamti. Ukurunakanja walja k'ari Cristonaka. K'ari profetanakaw hutani. Hupanakasti sallqañatakej kunayman unanchanaka. Musparkañanak lurapjani. Pachpa Diosan ahlita nakapar kunaw pantjayapjani. Humanakarusti taqe akanak hanira kipan yatiyapsma. Humanakaroteq sapjatamja. Cristoq wasarankiwa sasaja. Han sarapjamti. Hanukaq akautamanqin imantataskiwa sapjatamsa. Ukaroq han iyaw sapjamti. Kunjamateq llihulijoq inti halsut inti halantkam llihtkeja. Ukamarakiniwa haqin yuqapaq hutkani ukaja. Ma arunja, kaukantej haqijiwataq utkija, ukaru sibiq aranakaq tantacha sipje. Ukalla kisin urunak tukus hipansti, intej ch'amak janiwa, paqsis haniw qant janiti, warawanakaq alaq pachat willirtaniniwa, alaq pachankir ch'amanakas ukuruq khatat janiwa. Ukapachaw haqin yuqapat alaq pachat ma unanchawiq unchtani. Taqi markan hakir haqinakasti, ukapachaw hachapjani. Haqin yuqaparusti, hach ach'amapampi, k'ajkir kankañapampi, qinaypatan hutaskir uñihapjani. Hupaw angela nakapar khitanini, hach'at trompeta phust'añapataki. Ukampiw ahlita nakapar pusitoqit haustapini, maysa thiyata, maysa thiykama. Igo qoqat yateqasipjam. Kunapachatej uka alin laimina kapaq ch'oqñatati, lapina kapas uñistara keja, junto pachan hak'ankatap yatipqtaja. Ukapach paraki humanakaq taqi ukanak uñihapkata ukaq, haqin yoqapan hutañapan hak'ank hatapa, punkunk hataparak yatipqam. Qanak sapsma, taqi akanakasti, hanir hichapacha haqinak hiwarkipan phoqasini. Alaq pachampi akapachampej tukusiniwa. Aruna kajasti haniw tukuskaniti. Ukampis kuna pacha kaniteja hanukaj kuna uru kanitej uk haniw kitis yatkiti. Haniw alaq pachankir angelanakas yatkiti. Hanirakiw Diosan yoqapas yatkiti. Hanukasti Dios auki sapakiw yati. Kunjamatej noen orunakapan luraskataina ukamarakiw haqin yoqapaj hutkani ukaj lurasini.
Uma juicio hanir purinkan uka urunakanja, haqinakaj manqasipkanwa, umasipkanwa, haqechasisipkarakinwa, nuechachan arkar mantañapkama. Ukapachau hupanakan han amuikayak uma juicio purinina. Ukat taqiniu hiwarapjana. Haqin yuqapaq hutkani ukaj ukamarakiniwa. Ukapachasti panichachau yapunka sipkani. Mainej aptataniwa, mainisti haitanukutaniwa. Paniwarmiu ma peqañan peqaskani. Mainej aptataniwa, mainisti haitanukutaniwa. Humanakaq suyap hapunim. Kunuro tej tatito hutkan uk haniu yatipktat. Ak yatipjam. Ma utanitej kunapacha luntatan hutanyap yatispa ukhaja. Hupa haniu ikkaspati. Hanirakiu luntataros utapar kun luntat suñatakis mantaikaspati. Ukamasti humanakaj wakisht atapjam. Haqin yuqapasti kunapachatej han amoyasipkata ukapachau hutani. Kitirak aski amoyit'an suma uywatasti. Huparu uyberipaj utapan kirinakar wakisitaparkam manq'achurañapatak haiti. Uyberipanpi son phoqkir hikhatayaski uka uywataj kusisiñaniwa. Qanak sapsma. Ukamanu kaja utanej uka uywatar taqikunatej hupan utki ukanak haro uchani hupan imañapataki. Ukampis uka uywatatej hanwale haqispa ukat chuymapan saspa. Uybereja haneu hank'as purinkaniti sasaja. Ukat maini uywat masinakapar t'aqisiyaspa. Ukatsti manq'añataki umañataki machirinakampi chikachasispa ukaja. Kunurotej utanin puriniñap han suykani. Kunapachan puriniñapsa han yatkani. Ukaw uyberipaj purinini. Huparusti kunjamatej k'ari chuymaninakar mutuyaski. Uka kipka mutuyarakini. Ukapachau hachani laka ch'aksa t'urusirakini. Mateo, patunka pisqanir halja. Diosan qapaq markapaq aka untasibim sasiwa. Tunka tawaqoq aceitimpi nakir lamparanacapas apt'ataw haqichasir waynar katoqer mistopjana. Uka tunkanit pesqaniq pisi amoyoninwa. Pesqanisti suma amuyt aniraki. Pisi amoyon tawaqunakasti haniu lamparar yapt'añatakej aceite apasipkatainati. Suma amuyt'an tawaqunakasti lamparar yapt'añatakej aceite hilpach apasipqataina. Haqichasir waynan han k'apurinipansti taqiniro ikej purjana. Ukat hupanakaj ikir hapjana. Niya chika arumaru ma aruq ist'asina. Haqichasir wayna hutiwa. Katoqañatak mistonipjam. Sas. Tawaqunakasti sartapisin taqpachaniw lamparanakap wakisht asipjana. Hupanakat pesqanikis uka pisi amuyt'aninakasti suma amuyt'an tawaqunakaro sapjana. Ma huka aceite waqt'apjeta lamparanakaq hiwt'askiwa. Sas. Amuyt'an tawaqunakasti hupanakaroq sanwa. Aceite haniu humanakam pachatak utkiti. Churap jerisma ukaj pist'apjitaspawa. Kaukantej aceite aljapki ukar alasir sarapjam. Sas. Hupanakan aceite alir sarañap kamasti. Haqichasir waynaq purinjanwa. Wakisht atapkan uka pesqa tawaqunakasti. Hupanpiu haqichasivir mantqapjana. Ukatsti punkoq hist'antas harakinwa. Uka qipatsti pisi amuyt'an tawaqunaka ukachiqar kut'anipjana. Punko hist'anta taqipansti hach'at arnaqapjana. Tatay, hist'arapjitaya. Sas. Haqichasir waynasti utamanqat akamsanina. Qanak sapqsma. Haniu humanakaroq unt'apqsmati. Sas. Ukapachau Jesusaj yatiqirinakaparsana. Humanakaq p'alqtatapun suyapjam. Haniu yatiptate haqin yuqapan kunur hutañapsa. Kunapacha hutañapsa. Diosan qapaq markapaq
Kamisataq mahaqiq yaqa markar sarqañataq irnaqrinakapar haustapisin qollqep sum uñhapqañapatak katuyawayki ukar uñtasitawa. Sapa mayniru ch'amaparham katuyawayi, mayniruq phesqa waranqa qollqi, maynirusti pa waranqa qollqi, maynirusti ma waranqa qollqi, ukat hupaq hayar sarawayqi. Phesqa waranqa qollqi katuqiristi, uka qollqinpiq alaki plurana, ukatsti yaqa phesqa waranqanpi hikqatana. Pa waranqa qollqi katuqiristi, ukapach para klurana, yaqa pa waranqa qollqinpi hikqatana. Ma waranqa qollqi katuqiristi, hiliripan qollqip oraqiru allintana. Irnaqrinakan hiliripasti, haypachat kut'anjana, ukatsti irnaqrinakapampiu haktapin qaltana. Nayraqataq kititaq phesqa waranqa qollqi katuqkatayna ukaw purinina. Hupasti hiliriparuq yaqa phesqa waranqa qollqi hikqatkatayna ukchurjana akamsasa. Tatay, humaq phesqa waranqa qollqi katuyistaqa, nayasti yaqa phesqa waranqa qollqimp hikqatarapsma sasa. Uka hiliristi huparuq sanwa, walikiwa, humaq wali suma irnaqiritawa, huk'akis uk wali sum phuqatamatqa, hichaq walhakis uk phuqañamatakiw churama. Hichasti mantanim, ukasti nayam chika kusisim sasa. Ukharusti pa waranqa qollqi katuqiriw purinina, hupasti sarakinwa. Tatay, humaq pa waranqa qollqi katuyistaqa, akahaynayaq yaqa pa waranqa qollqimp hikqatarapsma sasa. Uywiripasti uk ist'asin sarakinwa, walikiwa, humaq wali suma irnaqiritawa, huk'akis uk wali sum phuqatamatqa, hichaq walhakis uk phuqañamatakiw churama. Hichasti mantanim, ukatsti nayam chika kusisim sasa. Qhiparusti ma waranqa katuqiriw purinirakina, hiliri parusti sarakinwa. Tatay, nayaq yatwa human wali qhuru chuymanitama, kawkarute han yapuchktas ukan achuyritama, kawkarute han pauktas ukat aptapiritama, ukat nayaq aqsarayasma, qollqimsti uraqiru allintasin imharakta, hichasti akaq qollqimaqa sasa. Uywiripasti huparuq sanwa, humaq han wali irnaqir hayra haqitawa, humate han satasak aptapiritaq yatchiyata, ukamarak han pawasak aptapiritaqsa, kunatarak qollqiqa bankorhan ucharapistasti, ukam lurasamanja, nayaq kutinisin halaqtap katuqasirishkayata sasa. Ukat mayni yanaperinakaparuq sarakina, uka waranqa qollqi aparapqam, ukatsti tunka waranqa qollqinikis ukar churapqam. Kititaq uthiriniki ukaruq huk'ampiw churasini, hupansti hilarkiri uthani, ukampis kitinte han uthki ukatqa, ma huk'a uthiripas apaqataniwa. Akajanwali irnaqirirusti anqa ch'amakar haqunukupqam, ukan hachani laka ch'aksa t'urusini sas. Kunapachataq haqin yuqapaq munañan kankañampi, taqpach anjiranakapampi hutkan ukapachaq qhapaq qunuñaparu qunt'asini. Taqimarkankir haqinakaw hupana irqatapan tantash t'asipqani, hupasti hupanakaruq lakirpa yaniwa, kamisatiq awatiriq ovejanakat kabritonak lakiripayki ukama. Ovejanakarusti kupe haparu uchani, kabritona-karusti ch'iqa haparuraki. Ukapachaw reyeq kupe hapankirinakar sani. Humanaka hutapqam, awkiqan qollananakapa, aka oraqi qayltatpacha humanakatak wiñay hakañ wakichatakis katoqapqam. Nayaq manqat awtqatas kayatwa, humanakasti manqanchurapqista. Umat parhatas kayatwa, humanakasti uma waqt'apqista. Qorpachasin thaqas kayata, humanakasti qorpasht'apqistawa. Han isiniyatwa,
humana kasti isi churapjista. Usutas kayatua, humana kasti tumtapjistawa. Karcelan kayatua, humana kasti unichtiriu jutapjista, sas. Ukapachau aski haqinaka hisktabjani. Tatay, kunapacharak manqat authat unihapsma. Ukat manqa waqt apsmasti. Kunapacharak umat parhat unihapsma. Ukat uma waqt apsmasti. Kunapacharak qorpachasin uta taqir unihapsma. Ukat qorpachapsmasti. Hanukah kunapacharak han isin unihapsma. Ukat istapeyapsmasti. Kunapacharak usut unihapsma. Karcelan unihapsma. Ukat tumtapsmasti. Sas. Reyesti hupanakaroq saniwa. Khanak sapsma. Humana kateh aka hanyaqat hila masinakahar ukanak lurapstaha. Nayaru lurasipkista. Sas. Ukatsti ch'iqaqa pankirina karu sarakini. Nyan qachatanaka. Nayat hiteqtapjeta. Supayam pitaki angelanakapampitak wakichat wiñay aqkir ninar sarapjam. Nayak manqat authatas kayatwa. Humana kasti haniu manqanchurapkistati. Umat parhatas kayatwa. Humana kasti haniu uma waqt apkistati. Qorpachasin thaqas kayata. Humana kasti haniu qorpasht apkistati. Han isiniyatwa. Humana kasti haniu isi churapkistati. Usutas kayatwa. Humana kasti haniu tumtapkistati. Karcelan kayatwa. Humana kasti haniu unichterek jutapkistati. Sas. Ukapachau hupanaka hisktabjani. Tatay. Kunapacharak humarusti manqat authata. Umat parjata. Han utani. Han isini. Usuta. Karcelana. Ukat humar han unihapsmasti. Sas. Reyesti hupanakaroq saniwa. Khanak sapsma. Humanakatej aka hanyaqat hila masinakahar han yanapapstaha. Hanirakiu nayeroq yanapapkistati. Sas. Uka haqinakasti wiñay t'aqsiñaru sarapjani. Aski haqinakasti wiñay hakañaru sarapjarakini. Mateo, patunka soqtanir halja. Ukayati chawinak arsuin tukuyasinsti, Jesusak yati qirina parusana. Humana kaq ni yatipqtawa, akat pa ururok Pascua hacha uro haniwa. Haqin yoqapasti, ch'akatañatak katunta yataniwa. Ukapachasti, sacerdote nakan hilirinakapampi, judío nakan hilirinakapampi, Caifasan utapan tanta chasipjana. Jupasti, sacerdote nakan hiliripanwa. Jupanakasti karimpiu Jesusar katuntañ amtapjana. Ukamat hiwayañataki. Ukampi sapjanwa. Aka hacha urunakan han huparoq katunt kañaniti. Haqina kaw ch'ajotaspa. Ukat hiwasatakiu saytasipjaspa. Jesusaq Betania markan hikatasina. Leproso sat simunan utapana. Ukan kipansti ma warmiu purinina. Wali hila alan sumak apkir qullas ma qirur aptasita. Uka warmisti Jesusar hakachasisin iqiparu uka apkir qullanpiq warhatana. Yati qirina kapasti uk unyasin waltitipjana. Sapjarakinwa. Kunatarak inachusar uka sumak apkir qol waranukusti. Uka walha qolqiru alhasisapana. Ukampisti t'aqen hakirina karyanap atasapanwa. Jesus asti uk istasin hupanakaruusana. Kunatarak aka warmitak arusipqtasti. Hupan luratapaq nayatak askiwa. T'aqen hakirinakaq humanak taypin uthapuniniwa. Ukampis nayak haniu humanakampi punikati. Aka warmin q'apkir qollam p'iqejar warhatatapanpiq imawi hatakiw wakichaski. Qanak sapsma. Kawkanakantiq aka qispiasin arunakaq parlaskani ukawhanakanja aka warmin luratapaq yatiya sirakiniwa. Hupat amtasip hañapataki. Tunkapayan yatiqirinaktaypin mayni uthana. Judas Iscariote sutini. Hupasti sacerdote nakan hilirinakapan parliriu sarataina. Ukatsti sarakinwa. Jesusar katuyapqarisma ukaq.
qawqa qolqeraq churapqitas masti. Hupanakasti kimsa tunka qolqe churapjana. Judasasti ukurut pach Jesusar kun hamat katunta yeñatak taqaskana. Han levaduran t'antaman q'añ Pascua q'allta urunwa. Yatiqirina kapasti Jesusar hak'achasisin hisk't'apjana. Kawkansa Pascua hayp'uman q'añ wakichapqirista. Hupasti sanwa. Markar sarapjam. Humanakan unt'at hilatar taqtapjam. Ukatsti huparoq sapjam. Yatichiraq akam siwa. Pachaqa hak'ankiwa. Nayaq utaman Pascua manqawi yatiqirina kahampi manq'añ munta. Yatiqirina kapasti Jesusan arsuta parjamaw lurapjana. Ukatsti Pascua hayp'un manq'añataki wakichapjana. Arum harusti Jesusaq tunka payan yatiqiripampiw manq'añatak quntasina. Manq'kasasti hupanakaru sana. Qanak sapsma. Humanakat mayniriw nayar alhan titani. Yatiqirina kapasti walillak t'ata unhasipjana. Ukatsti sapamayniw huparoq hisk'tasipjana. Tatay, nayati? Jesusasti hupanakaruq sarakinwa. Nayam chika chuar t'anta chiltaski uka tuyitani. Haqin yuqapaj qillqatar hamaw puqaski. Ukampis kunaki kan haqin yuqapar katunta ir haqita queja. Hupan han yuriñapaj wali sapanwa. Alhant kani uka Judasasti akam sasaw Jesusar hisk't'ana. Yatichiri, nayati. Jesusasti huparoq sanwa. Hisa, humatawa. Manq'apki pansti Jesusaq t'anta irtasin yuspagarana. Pachhasinsti yatiqirina kaparuchurana. Manq'apjam. Akaj nayan hanchijawa. Ukharusti maqiru astana. Diosar yuspagarasinsti hupanakaruchurana. Akam sasa. Taqini aka qirut vino t'apjam. Akaj machaq arust'awi vilajawa. Ukasti walqa haqinakan huchanakap qhispieñatak wartataniwa. Nayaq sapsmawa. Haniw mayampis aka uwan achupat t'jati. Kunoroteq awkijan qhapaq markapan humanakampi machaq vino umka ukurkama. Ma q'uch'uq'uch't'asinsti olivos hatq'ullurusar hapjana. Jesusasti hupanakaruq sarakinwa. Taqpach humanakaw hicharmaq nayat mayqt'asipjata. Qillqatanakaq siwa. Awatiriru hiwaya. Ovejanakasti ananukutaniwa sas. Ukampis hakatatqa ukasti Galilearaw humanakat naira sara. Pedrosti Jesusaruq akam sanwa. Taqpachanis humaruq haytanukusipqpan. Hanipuniw nayaqkunaki pansa haytanukamati. Jesusasti huparuq sanwa. Qanak sisma. Hicharumaw humaq wallpa hanir artkipan nayaro hanun t'ir tukuta. Pedrosti saskakinwa. Humampi chika hiwañajas wakischiniqa. Haniw humar hanun t'iriq tukati. Mayni yatiqirinakas ukapach parak sapjana. Jesusasti Getsemani satchiqaru yatiqirinakapam sarana. Hupanakarusti sarakinwa. Akawjar quntasipjam. Nayasti kayawjar Diosat mayisiriw sara. Ukatsti Pedron piro Zebedeun pani yoqapampiru hupam chikirpana. Ukansti walillak t'ataw hikhatasina. Ukat hupanakaruq sarakina. Ajayojaj llakisiñatsa tukusiri hamawa. Humanakaj akawjar qiparapjam. Hanirak ikipjamti. Jesusasti ma huk'anayraqatar sartasinqa kilt'asisin ajanup uraq kampuriya saw Diosaruq mayisina. Akam sasa. Awkijay. Wakischi ukaj akat aqisiñapaq t'ita. Ukampis han nayan munañajapati. Han ukasti human munañamapan. Ukatsti Jesusaq yatiqirinakapan ukaru kut'anina. Hupanakarusti ikiskirij qhatana. Ukat Pedro roxana. Hanit humanakasti ma hukapachakis nayam chika uynaqapkas masti.
hichajan ikiphamti, yamt'awirhan puriñatak Diosat mayisiphan. Chekpachansa, humanakaj askiluran munasiptawa, ukampis hanch'amaniw hikhatasiptaja. Wasita charara kikinwa, ukatsti akam sasaw mayisina. Aukejay, akisiñajatej wakisipunchaja, human munañamaj luraspa. Mayampi kutinisinsti, yatiqirina kapar ikiraskir hikatarakikina. Hupanakan ikim wale atiphatata plaiku. Hupanakar haitawayasinsti, kimsir kutiu Diosat mayisir sarana. Uka kipka aruna kampio mayisirakina. Ukatste Jesusaj yatiqirina kapan ukaru kutanjana. Hupanakarusti sarakinwa. Hichakam ikisip kaktati, pachaj porinjiwa. Haqen yoqapan huchararanakan amparapar katuyataña pataki. Sartapjam, sarapjañani, nayar katunterej niyaw purinji. Jesusaj parlaskan ukamaro judasaj purinina. Hupaste Jesusan tunka payani yatiqiripat maynirinwa. Hupam chikasti walja haqinakaw espadanak aptata, lawanak aitata purinipjana. Hupanakaroq sacerdotinakan hilirinakapampi. Markan hilir haqinakampi ukitanipjataina. Jesusar aljantir judasasti hupanakaroq akam yatichanitaina. Kitirutek nayahampatka ukawa huparu katuntapjata. Jesusar hak'achasisinsti akam sasaw aruntana. Aski arumapanay yatichiri. Ukat hamp'atana. Jesusasti judasaroq sanwa. Hilata. Kunarote hudkta uk luraskakim. Ukapachaw haqinakaq Jesusar katuntapjana. Jesusan pipkan hupanakat mayniriw espadap apsusin hilir sacerdoten uywatapan hinchup toqoqayan. Jesusasti huparuqsano. Uchaña par espadam imam. Espadampi nuwasirej espadampi hiwayataniwa. Hanit yatkta. Nayatej monerista ukaj. Aukeja tianap mayirista. Hupasti waranka angelanakap nayar arhatir kitanitaspa uksti. Ukamaspa ukasti. Kunijamatarak pokasiñapaki uka qillqatanakasti pokasispasti. Ukapachaw Jesusa haqinakar hisktana. Kunatarak humanakasti malun tatarham espada nakampi lawana kampi nayar katontir hutaphtasti. Sapuro rakesh tatito notapan humanakar yatichasix maha. Ukay katun tapjita samanja. Ukampis taqi akanakaj profeta nakan arsuta nakap pokasiñapatakiw lurasi. Ukapachaw yatiqirinakaj Jesusar sapak haytawayasin haltqapjana. Jesusar katuntirinakasti Caifasan utaparu irpapjana. Hupasti sacerdote nakan hiliripanwa. Utapansti kamachi yatichirinakampi hilir haqinakampi otantashtatasipkana. Pedrosti hayatak Jesusaroq arkana. Hilir sacerdoten uta anqaja parpurinkama. Mantasinsti soldado nakamchikao qontasina. Kunhamaros ukaq tukuyani uk yatiñataki. Sacerdote nakan hilirinakapampi hilir tantachasi winkir haqinakampisti Jesusar k'arimp irkatirinak taqapjana. Ukamat hiwayañatak huchanchataña pataki. Ukampis walja k'ari haqinak irkatkipansa haniukunat huchanchancha hiqatapkanti. Ukaru upani k'ari irkatirimpi purinina. Hupanakasti sapjanwa. Akaja qeqsiwa. Nayar Diosan utapt ungirista ukatsti kimsurut sait eyerakirista sasa. Sacerdote nakan hiliripasti sait asisin Jesusaroq sana. Hanit kuns arskata. Kunatarak humat ukam sapjeste. Jesusasti haniu kuns arskanti. Ukat sacerdote nakan hiliripaj hupar sana. Hakir Diosan sutip haru chek arsuñamatak maisma. Sapjeta. Humaj Diosan yoqapa Cristo tati. Jesusasti sarakinwa. Humau uk sasktaja. Nayasti sapjaraksmawa. Haqen yoqaparoq ch'aman Diosan kopejapan qont'ataskir uñihapjata. Alaqpachat qenayjan hutaskir uñihapjarakita.
sacerdote nakan hiliripasti uk istasin maihtasiñat isinakap iano kasina sarakinwa Aka haqin aruna kapaj diosar ñan qachir aruna kawa kunat hukampe ir katirinakas munaseja humanakaj ukañan aruna kap istaptawa humanakaj kam saptasa hupanakasti sapjanwa Hupaj huchaniwa hiwayataña pawa ukatsti ajanut tuskatapjana nuhapjarakina maininakasti ajanut ajlinukapjana akamsasa Nia quejay humaj Kristus taja sapjeta kitisnutam ha 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 Ukchankamasti Pedro utaan kahan kuntataskanwa ukapachawma uywatawako hupar hakachasinsana Humaj Galilean kir Jesús amchika sarnaqeritawa Pedro stitaqi haqinak nairaqatan han untiriutukuna sarakinwa Haniu kunat parlatam sayatkti ukatsti punkutuqir mistkipan yaqa uywatawako hupar unyasin ukankirinakan nairaqatapan sarakina Aka haqiq Nazaretan kir Jesús am sarnaqiriwa Pedro sti juramento lurasawasitat han untirtukuna Haniu ukahaqiroq untikti Mahuk ampharusti ukankirinakao Pedro hakachasisin sapharakina Humaj Jesusan arkirinakapat mainiris kapuntawa parlatamas qanaskiwa Ukapachaw hupaq juramento lurana ñanqa arumbiu sarakina Hanipunim ukahaqiruq untikti Ukspachaw wallpaq art'ana Pedrosti ukhakiw kunhamtaq Jesusaq siskatayna ukamtasina Wallpaq hanir artkipana kimsa kutiu nayaro hanunt'irtukuta Ukachiqat mistosinsti Pedro walpun hachana Mateo patunka paqallquniri halja Ni willtanipansti taqpach sacerdote nakan hilinakapampi judío nakan hilinakapampi u Jesus arhiwayañ amtapjana Huparosti ñach'antat irpapjana ukatsti Pilaturu katuyapjana Jesusar aljantir Judasasti Jesusar hiwayañatak huchanchapja tapiatisinja chuimap wal usuyasina ukat sacerdote nakampiro markan hilinakapampiro kimsa tunka qolqikutijana akamsasa Han huchan haqir hiwayñata katuyasa huchan uñhasta Hupanakasti sapjanwa Kamachapjarakina nakasti Humay kunarustukuskamja Judasasti qolqinak tatitun utapar wilinta wayasaw sarawayjana ukatsti hupapachpaw haychkatasina sacerdote nakan hilinakapasti uka qolqi aptapisinja sapjarakinwa Hani uka qolqa tatitun utapan loqtat qolqinakam chika imksnate Han huchan haqen wilap alatataplayku Hupanak kama aruskipasinsti uka qolqinpiq sañuluririn uraqipa satakis uka uraq alañatakiw amtapjana uka uraqin yaqa markat hutirinakar imañataki ukatpi uka uraqi hichurkam wila uraqi sataja ukamat Jeremías profetan arsutapaq puqasina Ukakim satunka qolqi katupje ukasti ma haqi ala qolqiwa Israelita nakan uchat alawa uka qolqinpi usaño luririn uraqip alapje kunhamteq tatito siskito ukamarjama ukatste Jesusaq marka apnaqirin nayraqatapar irpatanwa marka apnaqiristi hisk't'arakinwa Humatati judionakan repaja Jesusasti sarakinwa Humau sasktaja Kunapachatiq sacerdote nakan hilinakapampi hilir haqinakampi Jesusar huchanchapkanu kaja hupaq haniw kuns arskanti ukat Pilato Jesusar hisk't'ana Hanit istkta taqi kunte humatak arusipki uksti Ukampis Jesusaq haniw kuna hisk't'arus haiskanti ukat Pilato walimus parat uñhasina Pascua hacha uruna marka apnaqir hiliriq markan mayita parjamaw ma katuntat haqir antutirina uka uruna kansti
Jesus Barabás sutini hanwale haqiu karsilan katuntatas kana. Pilatusti ukan tantachataapkan uka haqina karu hisk'ana. Kitir antutanyaq samunapqta. Jesus Barabás aruti. Hanukaj Cristo sutini Jesus arucha. Pilato amuyanwa uka haqinakan unisiñat Jesus arkatuntayatapa. Ukatsti Pilaton taripañ qununyapan quntatas kiriru warmipaq maynir kitatayna hupar akhamsiri. Han kuns ukahan huchan haqinpiq luramti. Uka haqilayku hicharma han walinaksam kasta. Ukampis sacerdotinakan hiliri nakapampi. Hilir haqinakampiq haqinakaru amtayaphana. Barabasan antutataña pataki. Jesusasti hiwayataña pataki. Marka apnaqiriq wasitat hupanakaroq hisk'tana. Humanakaq kitirus akapaninit antutanyaq munapqta. Hupanakasti saphano. Warawasaru. Pilatosti hupanakaroq wasitat hisk'tana. Ukamaj kunluranyaq samunapqta. Cristo satakis uka Jesusampeja. Ukaroq taqini umayak saphana. Chakatam. Pilatosti hupanakaroq sanwa. Kunahan walpunrak luristi. Haqinakasti wasitat artasip kakinwa. Chakatam. Pilatosti haqir inamay arhayatap amuyasina. Haqinakan hukampi uktatap unihasasti uma aptayanina. Ukatsti taqi haqin unihkanyaw amparanakap uka umampi harikasina. Akhamsasa. Aka haqin wilap wartayatake haniunayaq kuna hujanipsa. Humanakaw hujanisipkata. Haqinakasti ukharuq saphanwa. Uka haqini hiwatapatqa. Nanakampi wawanakahampiu hujanisipka. Ukamasti Pilato Barabasaro antuthana. Jesus arusti hauqhayanwa. Ukatsti ch'akatatanya patakiu hupanakarkatuyhana. Marka apnaqirin soldado nakapasti rin utap angkaha paru Jesus aruk ilpaphana. Ukansti takpach soldado nakaru hupan hak aparu haus tapiphana. Isinakap absusensti wilachupika isimpiu uchaphana. Iqiparusti ch'apit lurat pilyumpiwa uskuphana. Kupi ampara parusti mas hukusalawa ay haruyaphana. Ukatsti hupan nairakatapar kiltasisin walarusipphana. Sapharakina. Achayatapan hudiunakan ripaha. Tuskataphana. Ukatsti pach pasukos lawampio iqipat hauqhaphana. Hupat piskasin tukuyasinsti wila isi tatsuphana. Ukatsti isi pampuchasaw cruzar ch'akkatanyatak irpsuwayhaphana. Markat miskasinha sirene markankir simonaru khataphana. Huparu Jesusan kusap q'ipiyaphana. Golgota chiqar purisinsti ukaq p'iqi ch'akasañmuni. Mullampi kitat vino unt'añapataki uchuraphana. Jesusasti ukmaytasin hani unt'añmunkanti. Ch'akatataqan ukhasti soldado nakaq suerte haqtasaw Jesusan isip katusin munaphana. Ukasti hupar unch'ukiriw qunt'asiphana. P'iqip patharusti kunattiq ukham huchanchatakan uqqananchañatakiw ma qillqat uchaphana. Uka qillqatasti akham sanwa. Akaq Jesusawa. Judean kirinakan ripa sasa. Hupam chikasti pani luntataru ch'akataphana. Mayniruq kupihaparu, maynirusti ch'iqahaparu. Uka chiq saririnakasti p'iqinakap kiwisisawal tuqiphana. Akham sasa. Humahta ditun utaptun hasak kimsurun sait ein munayatah. Diosanyo kapasta ukah humapach qispiase. Cruzat sa sarakaninakin. Sacerdote nakan hiliri nakapampi. Kamachi yatichiri nakampi. Hilir haqinakampi uka kipkarakiu Jesustat piskasiphana. Sapharakino. Yakanakaro qispiwa. Hupapachpasti hani qispias kiti. Hupatih Israelan irigipachiha, cruzat sarakan panaya, ukat huparuh takini iyo sanyani. Dios aruhay hupah alkachiha, munaschi ukah hichah
hupar qispi panaya. Hupasti Diosan yoqapachis chikay. Hupampi chika chakatatakan ukaluntatanakas Jesus arok toqip harakinwa. Ukapachasti chikurot chika haypukamau takpach uraqeq ch'amakt'ana. Jesus asti ukapacha wali hachat art asina. Eli, Eli, lema sabactani. Ukasti. Dios ajay, Dios ajay. Kunat sa antut asista. Sañmuni. Ukan kirinakat maqaw qanik ukist asin sapharakinwa. Elías profetaro hausaski. Ukspachaw hupanakat maynek ma esponja taktir haltasina. Binagrir chiltasinsti ma lawar nyachkatasaw umtanya patak ay katana. Maynina kasti sapharakinwa. Suitam, unhanyani, inach Elías ahupar qispir hutani. Jesus asti wasitat hachat art asina. Ukat hiwawayakhan. Ukapachaw tatitun utapangkir hachakortinak bayar chihtana. Amstat qaltasina ay nachartukuyasa. Uraqih katatinwa. Qarqanakas chiatatanwa. Amay imawinakak histartanwa. Diosar iyawsas hiwirinakas hakatatap harakinwa. Jesusan haktatap qipatsti. Amay imawit misturinakak Jerusalén quyan markaruman taphana. Ukansti walhaqiw unhap harakina. Jesusar unhir kapitanampi. Soldado nakampisti urak katatimpi taqi kunateq luraskana ukanakampi unhasaq aqsarañat saphana. Aka haqiqchiq pachapuni Diosaniyo qapatayna. Ukaw hansti walha warminakaw hayat unchukisipkana. Hupanakasti Galileat pacha Jesusar yanapir arkanip hatayna. Uka warminak chikasti Magdalankir María, Joseampin Santiagompin taykap María, Zebedeun yuqanakapan taykap kunaw hikhatasipkhana. Hayp tapirusti Arimateankir maqamir haqiupurinina. José sutini, hupasti Jesusan arkiri para kinwa. Hupaste Pilato nukaru mantana. Ukatste Jesusan amayap mayina. Pilatoste Jesusan amayap Josear katoy hanyatakiw arsuna. Ukatste Josear Jesusan amayap ma qoma isimpiw llawuntana. Ukatste hupankir machak amay imanyaru imhana. Ukaste qarqaru luratanwa. Ukatste ma hachakalampi mantañ punkur at katawayasaw saraway hana. Magdalankir Mariampi, Mainir Mariampich, amay imawi unkatasin kuntataw qiparapkhana. Sábado urusti, sacerdote nakan hiliri nakapampi, fariseo nakampich, Pilatun ukaru sarapkhana. Sapharakinwa. Tata, hakaskan ukah, kuntech uka kari hakexiskana uk amtasipta, hupasti sanwa, kim surut haktawayha sasa. Hichasti kimsur pachataki amay imawi punku unhir kitam. Inampis yataqarinakapaj Jesusan amayap absusaj haqinakariatiyaspan. Hiwatat haktqatayna sasa. Ukamaspa ukasti qhipir k'ari yatiyawej nairirikis ukatsipan huk'amphan walispawa. Pilatos te hupanakaruq sanwa. Akaj unhir soldado nakaja. Sarapjam. Kun hamte humanakaj amuyapta ukamarham unhayapjam. Hupanakasti sarasin atkatatakan ukaqalaru chimpuntapjana. Ukatsti soldado nakaru amay imawi punku unhañapatak haytanipjana. Mateo, patunka kimsa qallqunir halja. Sábado uru qipata, domingo uru wilihtaw Magdalankir Mariampi, Mainir Mariampej Jesusan amay imawip unhir sarapjana. Ukatsti akat hamat urak katatik sartana. Tatitun anghilapaw alah pachat sarakanitayna. Amay imawir hakachasisin uka hachakala atikana. Ukatsti ukapat haro kuntasina. Anghilasti
lihur untataw k'ajana, isipaj kunjam hanq'urakinwa. Angelar unjasinsti, soldado nakaj aksaranyat wal katatipjana. Hiwata apkaspas ukamaw liwirtapjana. Angelasti warmina karoj sarakinwa. Han aksarapjamti. Nayak yatwa ch'akata takan uka Jesusar takasipkatama. Haneo akan qheti. Haktawa ejiwa. Kunjamti siskana ukama. Kaukalote huchapkan uk unjir hutapjam. Hankak salapjam. Yatekrin kapal yatianipjam. Hiwatanak taipit haktjiwa. Hichasti Galilea ru hupanakat naira saraski. Ukan Jesusaro unjapjani sasa. Nayasti uk humanakal yatian munapsma. Warmina kasti uk istasin wal munjasipjana. Matoqet kusisipjarakinwa. Ukatsti halaka mau yatikirina kapar uka yatiyawi yatir sarapjana. Ukamaro Jesusa hupanakar unistana. Ukatsti aruntarakinwa. Hupanakasti Jesusan kayuna kapar komanta sao yupaychapjana. Hupasti sarakinwa. Hanak sarapjamti. Yatikirina kajar yatir sarapjam. Hupanakan Galilea chekar sarapjanyapataki. Ukan nayampej hikisipjani. Warmina kan saranyapkamasti, maqawqa soldado nakaw markar sarapjana. Hupanakasti kunatej luraskatain ukanak sacerdote nakan hiliri nakapar yatiapjana. Uka sacerdote nakan hiliri nakapasti, hilir haqinakan ukaru hupanakan arust asinyatak sarapjana. Soldado nakaro walja qolqi churapjana. Hupanakarusti sapjarakinwa. Humanaka haqinakaroj akham sapjata. Ikin kamau yateqerenakapaj arum hutasin Jesusan amaya plunta tsuya pjataina sasa. Uktej marka apnaqiraj yateneja. Nanakaw hupanpej parlasipka. Humanakarjan huchanchas kañapataki. Soldado nakasti qolqi katuqasinja hupanakan arsutapar hamaw haqinakar sapjarakina. Ukak ari arusti aka arunaka qillqaski uka urunaka mau judíonaka ukam sasipkana. Ukatsti tunkamayan yatiqirej Galilearo usarjapjana. Kaukir qollorote Jesusaq sarapjanyap munkan ukaru. Jesusar unjasinsti yupaychapjanwa yaqipanakaq pachasipjarakinwa. Jesusasti hupanakar hak'achasisin sana. Diosaj munañan kankan churito, alajpacha akapach apnaqañataki. Hichasti taqi akapachankir haqinakar nayan arkirinakaq tukuyapjam. Hupanakarusti Dios aukina, Dios yoqana, Dios qollan ajayun sutipar bautizapjam. Taqi kuntej nayaq humanakar yatichawksma ukanak poqan yatichapjam. Nayasti sapuru puniw akapachan tokusiñapkam humanakan piska.